Jesus went about doing good and healing all who were under the power of the devil. Acts 10:38. Welcome to this daily encouragement from Our Daily Bread. The Victorious Jesus was written by Arthur Jackson and read by Wes Ward. Matthew chapter 4, verses 23 through 25. Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. News about him spread all over Syria, and people brought to him all who were ill with various diseases, those suffering severe pain, the demon-possessed, those having seizures, and the paralyzed, and he healed them. Large crowds from Galilee, the Decapolis, Jerusalem, Judea, and the region across the Jordan followed him. The Victorious Jesus, written by Arthur Jackson. On January 14, 1973, when Super Bowl VII was played, perfection was on the line. Up until that point in the American football season, the Miami Dolphins had a perfect record, 16 games without a loss. And when the Super Bowl was over, the victorious Dolphins would go down in sports history as the only team in professional football with a perfect record. Victorious. That's also a designation that fits Jesus. A close look at his ministry reveals one victory after another. Matthew's record of Christ's ministry in Galilee includes summary statements on the front and back ends. Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. Christ was victorious over demons, disease, and death. And what looked like a crushing defeat, his death on the cross, turned out to be the final victory. He defeated the ultimate enemy, death, by his own resurrection. Victors, whether in sports or other fields of endeavor, are showered with awards and gifts. What's the appropriate response to Jesus, whose life, death, and resurrection have secured forgiveness and a right relationship with God for all who embrace him? Nothing less than worshipful allegiance. Let's pray. Oh Jesus, you are precious to us. Please forgive us for not seeing how amazing you are. Open our eyes to see and open our hearts to truly worship you. And it's in your name that we pray. Amen. As you go about your day, reflect on these questions. What amazes you about the victories of Jesus? What can you do to celebrate his past and present victories? Abola ka tolo ko at tukor belaw, ar other belaw, namodya ka siyukang ar belaw, katamlam ko dira siyukang ar belaw, tukor belaw a klisi ela siyukang ar belaw, abola ka tukor belaw, lamada siyukang ar belaw, at tukor belaw, maleak belaw, mar other belaw rarokuil belul ad, mar other belul ad. Tukor belaw a klisi ela of the swela ngalak, lomdas will other belaw. Ang alakal di nga diak lo dinget tukor belaw, mandi malukot tukor Amerikel, amrail mo klow ngalak, mo klow ath, al diakal arrung law do suel marangul mabadangel, al other belaw. Klas kok laloban tarira rangal kar belaw milil, matitulom tab omralir marandira, matigingirar other belaw. Ang alakal ngalikirar other belaw, diakal ulukot tukor belaw, diakal arrung al other belaw. At talula taliud, mabitanga belaw, mabitanga Amerikel. Siyugang arbelaw, armid, la alsel ogim rak, al modar terrak, ala kadam sisi el dimalukot tukor belaw elang, rarangal kal domokaro ratir. A belaw independent, terdogurit sel belu,
ilaangal mong manggirela belaw an malkot tigingil lolo olter ngili liakra rogul belura belul ad mar other belaw matiliak lengod al other be abdul other rokir tokor belaw maliakra de suir marandir omrelir ar other belaw ra ar other angod al belu ra rogul belura belul ad 1900 at tokoira marikil otit at tokoira Hawaii mangmada at tokoira Hawaii rabelura Hawaii elaang ar other Hawaii elaang o wularandir elaang lulungak l other Hawaii diak lolokot tekingir agwam Michael belura Marialas mangwaisay ar other sabanyol am naragwam ledel dart madrangel al-sel edil dart ar other sabanyol ngaragwam Michael rogul belura Marialas uldimukra asaybal marota magwam at tokoira gwam amil tamal ilang at tokoira gwam mamarialas at talamal lura amal tokoira sabangyol mat tokoira at chamoro ay gil maral tokoira marialas at chamoro aririd enyam loriab es lura amal tokoira gwam mat tokoira asabangyol el ato wularandir ar adra gwam mamarialas ma ahaway siyukang aragwam ma ahaway am naramid lo bangkel at tigingir aw lubong at tokor belaw asab ramid ra alsel o kimerrak al modar terrak alla kadakargik el angar other belaw lo kiwa school madalang okl al malkot tokora a belaw al mora arangalaka al suguma arangalaka domkoro uratir elang am namu lombra mat tokora merikel mat tokor belaw kaltakatela tayo lombra amat tokoy ya tokor amrikel mat tokor belaw yang alakal alongod adu yang mokokil maral mong di mo tokor amrikel alaw spe el mga adu yang yarmi at tokor belaw ya tokor amrikel otit at tokor belaw mendi imot tokor belaw al dali ay kirrokul tokor bolol ko ya di mo tokor amrikel Tiyaw alel ang matamal mada al adu orangi vid belu selame maklol belu lotit at tigingiraraad. Omongalak, edi molokot tokor belarar ngal kemen mumukrawur tirabe ka klubsey. Ablaya kotel skulo lisak la tokor belaw. Edirek molisak ngal kapal kulat tokor belaw. Edirek molisak molokot tokor belaw. Eldi tokor akuk lolokot tokor belaw, edi lolokot tokor belaw, marolokot tokor Ameriken, edi lolokot tokor bel at Ameriken. Tokor belaw, tokor Ameriken asap elo subra TV maskul. Endi belaw amal at titporle, kadmolo rivi, adori dat tigingeth, kadam nam kodira asyukang, nam kodira belaw. Tokor belaw, loloko other belaw, akrisi el asyukang, makli belaw, makadiliak belaw dingod, diakar maway kidra blulad. Abola ka tokor belaw, mlamad belaw, mlamad ul deswir, marandir ad, rungol other belaw. Other belaw, diakal kirin marur, mulukot tokor belaw. Rasekat, malubit tangara on dibel, malubal al ngarasek, robentrial, adarangod al belu. Tokora Amerikel, am sisi akrisi el tokora, los peer niya belu, other rogir. Alla ka karikik ela angar other belaw, alsel okim rakal modar terrak, tokor Amerikel, am lam kodira syukang arbelaw, mlatit at tokor belaw. Abelaw am lamolem, dileak belura rogul belura blulad, matikingel masyukang arngi, mangiliak rogul belu, mar adra blulad, dakaling sewul beklad. Umumkorura ngal umulisak ngal malolomol belaw di belaw di akalamat loki watikingel. In today's digital world, is your business truly secure? A single data breach can erase years of hard work and trust. Don't leave your digital assets vulnerable. This is where Guardian Cyber steps in. As a service-disabled veteran and Palauan-owned small business, we bring discipline, integrity, and excellence to cybersecurity. We partner with you to meet your regulatory or corporate obligations, safeguarding your critical data. At Guardian Cyber, we don't believe in one-size-fits-all.
We start by assessing your current data protection posture to recommend tailored solutions that fit your specific business goals and, just as importantly, your budget. Our core competencies include everything from governance, risk, and compliance consulting to incident response and penetration testing. We even specialize in PEP and high-value individual cyber defense. Guardian Cyber is committed to one simple principle: your success is our success. We are a Palauan-owned business and a responsible member of Palau Pledge, dedicated to environmental conservation through more efficient computing and cybersecurity solutions. Protect your business, secure your future. To schedule your assessment, call on WhatsApp 680-770-8779 or email at Guardian Cyber. That's Guardian, CYBER 19@gmail.com. Tiasub del Board of Directors ra Western Caroline Trading Company, el Morarbeck Stockholders ra WCTC. Tiasub del top dengar adala Board of Directors ra WCTC el Morarbeck Stockholders el kuma meeting ri del ngaringi na bekra kabel sa ila morngi rasil sa November 19, 2025 Wednesday ra time el 2 p.m. le klora yatasil sa morngi Red Rooster Cafe at Libu Street el ngarat karongoro. Aumlal haito dividend rakabergida omo ra Wednesday November 19 ra 2 p.m. el mor orokula la meeting ra West Plaza Hotel Libu. Abola kalsabem el mer ang idil taragalta mem la seba bilinge memul sa omtirgaw mabilngwa haito rakabergaw el senkyol girem. Sain Romana Anastasio, Secretary ra Board of Directors. Taqdebel subdra godal leltob dania mother ngubog tamir mangsaw ngira ite Dr. Victor M. Yano erdang ray trilyo taka mangloy ngira ilal sa 62 palloy koel dulay subris maadal bayram rap Felix Ogabe el morarokul adrir lo ay sertir mo ang algedra Pablo Ringang el ngalgela ayang algitalong Ringang mamlet Judge Pablo Ringang amlamos mer mabengel amlamotor ko kalmotuob dra 6:45 a.m. ra November 14, 2025 el Moray Iglesia Sacred Heart Church emo mga maldira blirir el nga raw ulaad sa orior emo umada kalawang galadalal raw ulado ko el nga ramal kayo magim subdra rogul admam e olngitam mga mokragmi el girel selsil ram asang aka mga lelsub da di motob daruriula sign da ngira ite Dr. Victor M. Yano mother ngubog da tamir mangsaw Ongit terangnya sura albula. Tokobet selsub darat tulungal grarisom, rakablira umbrang ramal Gayok State. Malungil sil sel morarokul av, el ngarat tulungal grarisong. Agi umbrang al mo abal tigareng raklay nga sew, maongit el morar batokol avav, ertial balwadar belaw, akmal mongusugi, vertial kmalobraw, vel al sungul ngigal targiv, ratel maagon, emlam mokdong avil ra Peter Gaymen, rarubakal Dios, el morakmak tululungul. Malway say, etiak mal tokobet selsub, loltob nga Valentino ngiriklang, Teruo Chokay, Katin Blailes, Felix Ngirayngas, Edwin Chokay, Ismail Agon, Dabdeb Klolubak, Johnny Tudong, Jerome Tamngil, Talalb Blailes, Hoyt Blailes, Angelino Riumd, Swingli Agon, Jimmy Blailes, Ma Raymond Ongino, Elmor Rami Warmaas, Marangalgela Tulungal Grarisong Rakablira Umrang, et Malolngitanges Oramiw, El Girelanggal Targi Telma Agon, Emlamordong Ab Ilra Peter Gaymen, Rarubakal Dios, El Morakamang Tululungul. Tadirakal Maltukubet El Subd, El Moratulungal Gratmur, Rakablira Umrang, Ramal Gayok, agik malolngitanges Orami, El Girel Tial Albul. At Targi Telma Agon, Amo Obanggelab Ilra Peter Gaymen, El Morakwam Monday, November 10, 2025. Yaw era Lorail, Eng Mornia Viewing Ra Peter Gaymen, Ra Palau Funeral Home, El Ngarangat Kip Ayray, Ra Sunday, November 9, 2025, Ra 3 p.m. El Mo 5 p.m. Magi Olngit Ra Rowil Draw Podakal Ngarabal Tigareng, Ed Al Mania Targid Ra Telma Agon. Kompmal Masulang. Sign, Teruo Chokay, Katin Blailes, Felix Ngirayngas, Valentino Ngiriklang, Ismail Agon. Subdr Oraon Maetay. Tia subdr top niya ong retay Matias Ervay, Pastor Albert Maldangsang, adalbara kayong Yohei Merur, Robinson Tuloy Rungu, Lamay Adra Amay Elyayob, Algirela Kodalela Targid Raptulu Lablu, Rubasa Emmanuel Maldangsang, El Nosmera Sir October 7, 2025. Akamaldilil nga rubak am lamotorok ng morngina November 8, 2025 al Sabado, rabara mga langarong long.
Albayse abangin nga ruba katob dramor or sel tutar e clock 7 a.m. edi malmal tel muraba ng mga langar ng long e mga maldil material sil sem uragid. Albayse gim subdar adamam mga rabek kalblu marangal karablay and maim da anim de satyal ulbong sil ng ruba. Mga along agim subdra wadal adar or raw lalidia allel adal bar olbed helesyo arurang mo subdra rabek kaladad uldak ngiramat FC West inariat temong adilay damay wadal adra kayong albin riung Henriette tu merur teli ngironggoy maut Chenny ngironggoy ete erbay Pritchet adatsi marabo siskatuloy Sebastian nginatrang adalbara kayong yohay merur Kabenor Dwight nginaybay Ramali Gebleso Richard nginatrang Jason nginatrang T. ngiratrang Murphy wasisang Jones West Esang Helbert Martin mosubra bibirakaw Harvey ngul Conrad ngul Hadley ngul Rongos Emmanuel Codines ngul madwait ngiramat Haolagim subra ngalgila simis mga makinising ongelol Salvador Mokot maribiragaw ngalgila Merstedil ngalgila Dillool ngalgila Smeti singewo ngaradagim subra madar ngabukot tamin mga South Junior madar itri yutaka mangloy amlei mosubra bekladad mangal gimeim da alimertial bul digam subra be esra ulimang mosubra bekladad mangal ka ngartmagim subra darla kumangay ngadibong Andres Maylin nangiraiwet maribiragaw ngaramlingoy gim subra Patricia Franz Heinrich Paula Franz Portia Franz Cosole, Porciana Franz yang iwalimaw, Mawiller Franz. Ay mliga gim subra ng ulbay galistus ngitrong madirong ulbay sariyang timul, mo subra arbek ladad marangal gimeim da alimertial mamulbong sil sanggal targid. Pamelas kilang galug, mo subra bibiragaw. At pangagim subra siles ngiraramyang, mo subra bibiragaw. Isara gim subra ngirakabaw Andres Madraisaw, mawadala adra kabaw Lilong Marsil, mo subra arbek ladad marangal gimeim da alimertial mamulbong sil sanggal targid. Ay ragim subra ng mga Saudi Room wadal adra ng malong pigiganay mo subra bek latad mangal gimeim da alimertial mamulbong sil sangal targid. Kabinor Norman Ginataboy, Tadoro Tita dawa Ueda, Merly Tadawa Cuarte, Antoinette Merur Andreas, Miriam Saraimul, Rosita Orak Marangalgel, James Madra Aloy Marulel, Jeffrey Titim, Atanasio Tiscabong, Kenyu Tadao, Marino Miner, Rayong Alpenyob, mo subra bibiragaw. Oriora gim subdra yadra may Eliayop mo subdra bek ladad marangal Marchi Enswalablay Sayuri Chase Al Dilngarbat Rego Wehara Hana Arbay Margaret Tete Masang Rebecca Asanuma Saisiliti Yamada Shiomi Masayoshi Hirkik Deborah Ngil Miriam Nakamura Rosania Luis Marangalgel Rahul da Obak Tiray Belu Natalie Erbay, Lorenza Ise Marbibirgaw, Kabidor Taima Mosudar Bibirgaw, Nirur Taima, Limdang Iraybay Mosudar Bibirgaw, Ali I. Abraham, Carla West, Fuana Baulong, Kenneth West, Banrey Tadao, Iden Ngarbad de Buehara, Chusi Tadao, Kanding Irimidol, Randing Irangoy, Magonrad Alel. Abililyo agim subra edala makabli at miura blur abililyo mo subra bekladad mangal gemim nakaing sir tilgam dilala targid I adribu kola ito song sumang Sandra Pirantosi ad ambassador din may olgril tiago kiliak at spedela awang ete Matias Erbail Muradimir ahis nginatreg mo subra adadra yung la emim nakaing sir tilbula edri kaliliak at spedela awang ete Matias Erbail almoraya adra butelbay Frank Malsol mo subra adra butelbay emim nakaing sir tilbula klamatela suda ulm trigil adamam lo diagim tong clear mo tangan meim da alim Mertial mamulbong sil seranggal targid Rarubas Emmanuel Maldangsang Kop malmsulang ya Dios lumakal tanga targid rokuy sahen na ete Matias Erbay Tia subra kamaldilo tob dari ngira urek da chak rongul mam asal o eru rongul el ginela kamaldilo la targid Rarubas Emmanuel Maldangsang al nosmer ser October 7 2025 mabangil ang ramorge mo tob dari November 8 2025 ra 7 am ra tutaw edi malmal tel morabang mga lang long ay mga maldil material sil sa moragid Pagim subdar tirgel at mam labla raw reg drangar long malaw tangal maim dakaing sortel bul pagil ngitrangal gela emangel ngiraw mat rangal gela sway rangal gela kwal marangal gela bos mo tangal maim dakaing sortel bul gidra kam subdar rangal gela ngiray lap mo tangal maim dalim o si sulso da mara ayo la ringil matalarak rangal gela madrangar rangal gela diraur rangal gela magisang rangal gela Maria Pedro mo tangal maim dakaing sortel masang gidra kam subdar rakul at mam labla raw reg mar mo sabi lo tangal maim dalim dakaing sortel sils ko mal msulang ito lomol melgawal tigreng ruba kalobanged rabek kalsilsa sa na ngira reg da chakrongula tial subdel mulla reng stringi adiagal spedel madiagal tigingel malub engul de suela dias broadcasting company tiang aspedirar adlul top dengi e haraorngi ko mal mesulang
Subdra kamaldil. Tia subdra top dringa erongos Henry Ewatla ngira itao Henry Yuri, Cricket Rasirs Tobias Kuat, ngira tengadik Wilbert ngira kamrang, idolo daul Absalom ngira klang, ma Wongrios Elliot Udui, mora rongul adama melkmotar gidra Maverick Pico ngirutang, alngalgel atamol ngirutang, amla mosme reavdingil ngaramor gemla motrok la kamaldilel, almorngira November 7, 2025 Friday, el dimorngira Santos por half funeral home, el ngangat kibrairai lomura 9:30 AM el Moswell Matedob, 9:30 AM to 12:30 PM. Ito del mamadak rungurang rangrarda. Malwaisa kim sub de olngit tanges romul bebir ngamam adamam ma club lilam albultok lang klitio ek mamim da alim da kangi sir tiel albul rangal targid el madi busra dolong leder tiel mamul bong el chungul. Ma ulle kim sub da rangal gela laling hotel ewatra raruat Paulina ewatel skang mamo sub da bebir ngam marangal gemim alim et kangi sir tiel albul. Rangal gela mis oligong rasa aduy ngesi marangal gela limail desel emim da alim da kangi seu. Rangal gela nir dal song tadawong hotel Rabrihinia masuda Hewing Ewat la Machusita dao gas posodro ademim da alim da ngaing seu narada gim sudra ngalgelam le cricket rasirs Yuri derbe longeim Henry Yuri maruk fina Yuri mosudra bebir gami mem da alim da ngaing seu ngalgila armo tingira sway marangalgila simis ngira albong udegal singewo malosau ngira isiaw gas posodro ademim da alim da ngaing seu tel bul ngalgila mingidab rachan mingidab mangirur ma ansi wasisang mosudra bebir gami mem da ngaing seu ngalgilam nem le sebelau raseng ra hermineng ma ngigiu la baktaut kas pesu de mem da alim da ngaing sur tel bul magorang Mirs Rosania Luis ma Elisha McMikin mem da ngaing sur tel bul Yeliak tspedeq al cricket rasirs Tobias Kuat amrangina Royce Francisci el girel osisur ngambaldile la Maverick Pico ngirutang al morngina November 7, 2025 el Friday ra Santos por half funeral home amorangal gra Royce mamugtangal mem da alim da ngaing sur tel albul makulingit mo subra rangal gila blaluk ngilatyo rangal gila idip ngilatyo rangal gila saygamal ngilatyo rangal gila sinsakip rangal gila rigel tamarcel rangal gila malin singe rangal gila melit temaela maim talim da kangi sortel bula yaliak lspadek ngal ngirat ngadik Wilbert ngira kamrang amura rangal gila ni odalbil ramqatil di rabang del mausadang rangiram qati el bul sadang mo subra bibir maim talim da kangi sortel bula rangal gila idip rong ewid roman ma polin idip mo subra rangal gila maim alim da kangi seu rangilam lengira amqati tuti zelmau rarimel dilmo Robert tuti mosub rangal gemim da kangi seu tel bula rangal yosip loy masyang alde purdorm kaspuso da ademim da kangi seu mana mingira kamrang mim da alim da kangi seu yang atma gim sub rangal qarabla rangol ragorang fiser madanglay gubari mosub rangal gemim da alim da kangi seu tel bula aliak tspadek ngal ngira tangadik Wilbert ngira kamrang amor ngal gila ngira iwetra arangas lusyo ngira iwet mkas psudlo ademim da kangi seu tel bula yang iwaling spadla wadal adha ruyos modesta ngira sway mosudra adha demim da alim tel bula yay meliging spadla el ramdor mal Paul simang mosudra bibir ngamim da kangi seu mala albelu bas el giulula yoy katsumi erungla mosudra adha rablar alilay mim kangi seu tel bula wel mawadil rablar el bay mosudra de min rang sur tel bula ngirmir ebilasyo kyota ma omal sermir naomi bi wegi mosub dar adra blay medu emim rang sur tel bula amal kayo ng spada la Senator Brian Mlayday mosub dar bibir goimim alim rang sur tel bula yang esarang spada la Alexis Katkel mosub dar adad marangal grabla ibule emim rang sur tel bula yairang spada la ngalgela diraklang ira mutukor adal bay ul chungur dialul mosub dar bibir gaw marangal gemim dalim rang seu ngalgelang ira malgay ra herminer ol mimrei mosub dar ngal gemim rang seu ngalgela Henrietta Mereira persula ngila mar bibir gaw mim dalim rang seu ngalgela mangikong sugar hanay matengal ma elsi sugar bakas pasub dal adim marangal gemim dalim rang seu ngalgela Osial Mereira wina mamra omrep bakas pasub dal adim mim rang seu ngalgilar da orong hotel sugrad ralinda ma William derong hotel mkas posubdal ad marangal ge emim na kangi sur tel bula ngalgilang yat kakla awdal adar malong Victoria en kanay mkas posubdal ad emim da alim da kangi sur tel bula ngalgila kabidor yung ra every song yusko atalik marangal ge emim da kangi sur tel bula ngalgila mutok ra yung ra may gamagenedi mutok emim da kangi seu rangal gila di raibu yung raibong PS ma omebail Basilius mkas pasubdalo ademim na kangi seu Augustin ngiraklang may ikaw marangal game na kangi seu tel bula siya si Taror gisiwang parangal game may alim na kangi seu tel bula rangal gila Lucy N Nakamura Machini Enteriong masubdalo bibirang kawe may na kangi seu
Oryoreng spadla rigo we haram marangalge meim da alim ngang seu. Rangalgela Naomi Sabino rachuti NST tong kaspersubdal ade meim ngang seu. Rangalgela harwor gisiwang ra Rosen Makalin kaspersubdal odo se meim ngang seu. Elias ingrekli mosubdal bin ngaw meim ngang seu telbul. Tiradrbe Fermina minaingas marangalge meim ngang seu telbul. Ngirur angesi marangalgel meim da alim ngang seu telbul. Rangalgela sadang silmay meim ngang seu telbul. Idolo daul Absalom ngiraklang mabak lubi remel Angelina TV kaspesub dalo ad marangal meim dalim ngang seu telbul. Tirabu Fermina melwat marangal ge meim ngang seu telbul. Jackson ma Yasinto Yosiwo kaspesub dalo ad meim ngang seu telbul. Chekor yung marangal ge Ranina Lisa Mona Lisa yung meim ngang seu telbul. Algelam ne idolo daul ngirutang o itramina enri bosub rangal ge marbebirgi de meim ngang seu. Algelam le ngotru isigitong baltaw ngalgelaron mi o ittertular ola arlul komosub rangal grabla meim ngang seu telbul. Ngalgela kabor o itpadal kaspesub de meim ngang seu. Malbato ka masang maser matrigil mo di kalsipil may di takalak karang nungu. Kumal masulang yaro bakal Dios lumakal tangatri dero kuy matial belwad. Saen na erongos Henry Ewat lang ita o Henry Yuri irkigedra sir sa Tobias Kuat nginatangadik Wilbert nginakamrang idoladal Absalom nginaklang maong Rios Eliot Uduy. Tial subdal mula reng stringi Adiagal Spedel, Madiagal Tigingel, Malub, Engul de Suela Dias Broadcasting Company, Tiangas Pedirar Adlul Topdengi, Eharaorngi, Kohmal Mesulang. Subdrak meldile la Maverick Biko ni Rutang. Tia subdal topdengi Adib Angel Sali, Ulong Mario Culibert, Adalbay Jackson Henry, Ruot Kuid Sisuko Sali, El Muatargi dal ngalgela Rechi Napyong, Matamol Ngirutang, El Maverick Biko Ngirutang, Amlos Mera October 15, Makamaldilan ngi galbuy gamlamot rokol morngir El Almelo ngayim Lurior, Friday, November 7, 2025, El di morngira funeral home el ngarayray. Ma 7 o'clock arsel tutaw, eng morngia misa ngarngira Sacred Heart Church, e momregel mutol mora funeral home. Kamaldile la mo omura 9 o'clock ratutaw, el moswel matedob, 12:30 p.m. ratolial sils, utwab dabdengel el momdak rangurang rabelurang rarda. Malway se agim subdraw Ermas Carlos Ramon, Diramas Selena Tour, Isaal William Tati Alfred, Mauer Mangakl, Natalia Faustino, Dirakmul Clara Michael, Diramal Gatchogo Kwal, Orak Elia Kwal, Talobat Tongo Kate, Diraider Bay Fermina Ngiraingas, Wadalat Sianamis, Ueldigs Jonatus Mis, Ramona Ongalibang, Regina Subris, Diramdaliang Katarina Talay, Benito Tomas, Mamgas Pasubdalongal, May Madaali Mertel Gamaldile Langalgev, Ramavrik Biko Nirutang. Agidirikal Masubdalgal Teresa Pedro, Viviana Termetet, Melissa Pedro, Mamgas Pasub the Marbebi Rigid, May Madray Ngase or Telgamaldile Langalgela Pyong Nirutang. Agidirikal Masubdra Hermana Abraham, Margan Abraham, Barbara Abraham, Arka Abraham, Elsie Asawo, Eve Abraham, Robin Abraham, Iyong Abraham, Diraw Alroyce Helen Ngiraydong, Ebil Inabo, Teo Isamu, Obadraw Alyo Elizabeth Isamu, Christian Isamu, Anselmo Isamu, Leon Debengek, Dominica Sanchez, Mahensya Ingais, Chulitar Ngul, Mosubdar Bebi Rigid, May Madray Ngasew. Direkal Spadala, Adirangam Ad Lidia Kumangay, Nurap Nicolas Aguino, Susan Jesus, Castol Jesus, Prisca Talams, Obidir Chulita Belibay, Lorena Sakuray, Farah Amul, Peter Belibay. Agidirekal Masubdargawal, Ruot Kuid Sisuko Sali, Ebil Aras Mary Ann Dalmel, Brenda Tarimel, Noria Manahan, Jessie Alfonso, Stephen Sali, Karen Sali, Mosubdar Bebi Rigid, May Madray Ngasew. Direkal Spadala, Abibuel Julio Kasuo, Edita Kasuo, Adamasev Jesus Setsuo, Jose Setsuo, Margaret Setsuo, Mavira Setsuo. O sisiulsug da Moraw Elsias Gened Uyehara, Ratmols Teodora Setsuo, Grace Conti, David Moses, Rufino Moses, Arnold Asawo, Apsankyo Masa, Camila Ngiraybu, Magayla Evalisto, Mgaspasub de May Madray Ngasew. Kidirekal Masubdargaw Mariano Antonio, Marbevirgaw, Machoslin Gabriel, Ngaskabay Gabriel, Pelatia Gabriel, Caldino Gabriel, May Madray Ngasew. Agidirekal Masubdrar Ngalgelamle Talob Ad Yurigo Luis,
Ratina Basilio, Joshua Luis, Ephraim Luis, Matian Luis, ngas pasub de may madakay nga sew. Agidirek kalmasub dalakawal, Rungluel Isidoro Tagisang, Ramona Ongalibang, Rosa Tagisang, Mamaria Tagisang, may madakay nga sew. Agidirek kalmasub dalakawal, Faith Swords, Leon Gulibert, Helena Niraget, Charity Gulibert, Mosubdrar ngal grablay may madakay nga sew. Ablilyo agim subdral edala maob adrat miw singeko olgril rungula Donald Haruwo obakal ol Patros Basilio Diltaab Carmen Gib Maribak Agemi Agiwo Mosubdrar dad may madakay nga sew erkel kamal dile la olev Ramavrig Biko ngirutang. Agidira kal musubdral garay gam sekchin Dilbog Christina Sali Robert Talo Muuew Postol Ramaliga, mamosubdar adad may madakay nga sew. Agidirek kalmusubdar Sabina Termetet, may kreged raidis Joe Raklay, mosubdar bebi regid may madakay nga sew at kalgamaldile latargid rabiko ngirutang. Agim subdar kauler the ori si Mang Bandari, Spis Owens Ote, mawadalad Mitsko Rafael, may madaali mertial gamaldil. O si Sulsub da Morara Blue, the maebil Hermana Umetaro, mosubdar bebi regid, rangar madari raale uy, may madakay nga sew. Marangal gelamle o baklubil nga sengs nakamura, hagi olngit mamay madakay nga sew. Agim subdar rangal gelamle o muig ngikleb, Rachuliana Johannes, mamosubdar rangal, may madakay nga sew. Hindi ka alung ang mga liokle, endir ngal grablay, amokoltmok ra o mga kadalblals. Mada kumpmal masulang, edolngit ra rubak kal Diyos, malolmol malom aliw, elomaknal tangat rabek kalat. Signed, Dib Angel Sali, Ulong Mario Gulibert. Ao si Silsub na lantob niya el balaw mamiduuls, el masubdar adamam rababaldaw mayoldaw, rakamaldile la Maverick Biko ngirutang, el morngila November 7, 2025, elongay malurior, Friday. Ngigal Maverick Biko, ang algela Regina, Pyong, ingigal buy ang algela mlew el balaw masawo. Yakamaldile la di morngila November 7, 2025, Rapalaw Funeral Home, el moswelb, umadak rangurang rangarard. Magim subdrar adamam rababaldaw mayoldaw, mablay raw rekad, mablay ray badaang, mablay ra karmong, mablay ray derbay, mablay ra umrang, mablay ra itay, mablay raw elgumr, mablay ra tmiw, mamgaspasub de may madakay nga sew, edas mas miingi gal targid, rangalge lapyong gal morolang. Ang ayaw ragim subdrar adrablay ra ongay, ra oragiblay, rangalge lamle dilbalaw wes, mar adrablay ra dos, para oragiblay, rangalge la Edward, marangalge lamle ungos Rosang, marangalge lamlew elbalaw masawo Gulibert. Agi direk kalmasubdar rangalge lamlew elbalaw ngaleel, direk kalmasubdar rangalge lamlew elbalaw show, masubdar rangalge la kay Itz Augustin, gaspasub de may madakay nga sew, artel gamaldile la Maverick Biko ngirutang. Agi direk lolngit, masubdar uellerbu, Jan ngiraylil, mamosubdar bebi rakaw, mamgaspasub de may madakay nga sew, artel gamaldil. Agi direk kalmasubdar rangalge la ungino, marangalge la Jesus belibay, marangalge la Antina belibay, mamgaspasub de may madakay nga sew, artel gamaldil. Madolngit rarubak kal Diyos, malamak ngal tangat targid rokuy. Matkial sub da loltob dringaw elbalaw mamiduuls, masubdar admam rababaldaw mayoldaw, rakamaldile la Maverick Biko ngirutang, el moringira November 7, 2025, yakamaldi la di moringira Palauan Funeral Home. Kompmal masulang, adios lamak ngal tangat targid. Signed, Elbalaw Lorenzo Eduardo. Tial sub del mulla reng stringi, adiagal spedel, madiagal tigingel, malub engul de suela dias broadcasting company, tiang aspedirar adlul top dringi e haraorngi, kohmal mesulang. Tia subdra kodal top dringar abay Lorenzo Katosang, ringil okreng elbu la sadang, o bakraibong abay sadang, ngira alaong ringel ma Florencio ngiraidong, nasubdra sa rila Stanley sadang alang gila sadang etiber, madirabang del mau etiber, el nosmer ablura hawar sir October 27, 2025, lamot trokok kal di mga maldira ablura hilo ra Hawaii na November 15, 2025, arada mamaran mo ra hilo, ra November 10, 2025, el mortel kamaldila. Magim subde o langit tanges or kamilo adama malgirelo amudlo do,
dem la motorok lumornya November 5, 2025 rablilam ler aber odilang waligong katosang rangar kapasang ratri ma 3 o'clock ratutal mo elol matlora klose 10 a.m. to 6 p.m. Iwalang spadala singin nari nakamura masudra bibir kaum marangal game nakaing sirtel bula agidri kam sudra ngal gilay doong wasay call former delegate na way doong masudra bibir kaum marangal game nakaing siu agidri kam sudra ngingat kabuy hiya puro maebil lulok na neomi uwegi masudra atad marangal game nakaing sirtel bula ngesara game sudra kaur sing Ignacio Anastasio madirabis masudra atad marangal kang rabis agidri kam sudra gilam ni dirabis losa un hotel ramadra idup elisir hotel mosubra adad marangal game mosuma mertel bula makaul rulok Marcelo nginaglaw masubra bibir ngaw maradad may nakaing sirtel bula ay ragim subra dialul alons kyota madililong rutang masubra adad marangal resuroy may nakaing sirtel bula marardagim subra adal baray tid way Alexander madil adal bay Veronica Arbadul masubra ngal gilabares rumurang wadal ad may dilgay may nakaing sirtel bula Art magim sudra adal barat tablakan Marino Thomas madaligat Lucio ngiraiwet masubra adal marangal game da ali mertel bula ngaramlungo gim sudra kal ngiradilup at tamin mong South Junior mau elbil ilolang na mga saw masudra ngal gradilup mga suma mertel bula agidira kam sudra kal ngirmasungil Lazarus Maseruy ma Inocencia France masudra adal marangal game da king sirtel bula kawal Dave madulot kam masudra ruulim maruda da king sirtel bula oriara gim sudra kamil ngalgelam lebdul Mariur Hiromi Numa, Barbara Tulop, mangirangar tangol Dr. Victor Emiano, masubdar adad marangal game nakaing sirtel bula. Call Rosemary Mersay, masubdar adad marangal game nakaing sew. Clotraol, makamil ngalgilang rekli, arangalgilam nedil sa along Silvia tangalbad, Rafidencia tangalbad, masubdar adad marangal game masuma mertel bula. Agidri kamsubdar kaol ngiramriang Alexis Ramsik, madilwang animaring hotel, masubdar adad marangal game nakaing sirtel bula. Ang ribo ko lang beedang imsudra ya adribo ko kyonisa al masudra at mangal game nakaing sirtel bula. Amiyon sa tespadala ngal gilam lew eli meong etibek mangal ngar ngal gelakliw nginaizong Roberta Moses, Veronica Imyong, Juliana Imyong, Vicenta Imyong, Isaias Imyong, Marciano Imyong, Maleong Imyong. Dili kalspadala ngal gilam lengina riyang sadang etibek kaulo bakraywong abay sadang maringil okreng elbul sadang. Masudra bibir kami mangal game nakaing sirtel bula. Agidir kalsudra ngal gilab rak itibek kal ngina aloong rengel may 3 rengel masubra bibir kami may nakaing sirtel bula o si sulsuda marangi nariyang benray isak mau elbil tering idamang masubra adat marangal may nakaing sirtel bula agidira kam subra ka lumdip Gerald Ramot ma dira sa amlay o makatala tiruo masubra ngal gilahan na ako ang laibu may mga sukuma mertel bula Gidri kam subra ngalgel kabukol ra Benedicta mo subra bebir ngaw mangalgem mangalgelam ledir mangyaw Helen kabukol mamli Espangal Church kabukol emim nakaing sirtel bula Markabasang ekspadala ngalgelameu etibek katosang mkas pusubra drang liu emim ngasukuma mertel bula agidri kam subra kal betul Patrick Aribo madir kamur Apolonia Sinesio mo subra bebir ngamiu marada emim nakaing sirtel bula ang ekspadala Edwin Mario ma Antirso mo subra ngalgela Salvador Sabet Severiana Kintogi mangalgela Valentin Tirso emim nakaing sirtel bula Pililiwa gim subra kaul itpik James kinateng maudal at Rosalyn Mresbang o subra at marangal karang silyong emim nakaing sirtel bula. Ngayaw ring spadaladiv Angel Sali maadal barat Mule Jackson Henry maru itkiw da Sisuk Sali no subra at marangal karat miu emim nakaing sew. Agidir kam subra daliget Mario Colibert maudam rapyong ginutang Evil Ras and Mary Danmel mo subra at marangal gemim nakaing sirtel bula. Maklaser maalbul mamasang idri kalklum ngatela subda ulet tirgel admam no diaglo basang clear emedngel mokada kawad lakabal makitarang miyo mem dalim dakang isew ertelul bongal sungul ngal targit ya bola kal sab emel medi dalat krang lungu ko mal musulang ya dios lo makal tanga targit rawi subdra kamal dil tia subdra top dernya ngiram gati elbul sadang ina tanga dik Wilbert ngira ngamrang senator Ray Mariur maodal bil ibla Maurois el murarugul daqawad al adra bla ramgati marugul trul daqawab lo ay sila Stanley sadang ang ngila dirabang masadang ang nosmer sila luy maewid kapsingin ang truil puil rahilo Hawaii ya kamal dile lam la motro ko di morngi rahilo ratruy maewid kapsingin ang truil matalbuila November 15 armora kamal dile mobrara November 11 2025 magyolngit rebek kawad al at malmaim lang suma martelul mongon sil sila Stanley sadang yo mudulo daw da morngi al melong ewal
Lurior, Lewidul Kapsingil Albuila, November 7 Thursday, Rablil Odalbi Libla Mauroy, Silngarayabur Orior, Lomurata clock, 1 p.m. and Moim clock, 5 p.m. Rakapsingay. My game sub the Camille at the Mam Regal Balu, Mangar along a game sub the Gal Senator Ray Mariur, I give the Regal Subdring it to look Microngula, Masel or Erurungula, Mosubra Ademim Rangsew. The Regal Subdra Ebira May Rorumai, Adelbara May Resung Mai, my Ebira Tablang Filistabes, Adelbara Tablang Chanson Girail, the Mosubra Beklad Marangal Game Rangsew. I give the Regal Subdra Rimir a hasting at Treg, the other Adra Jungla, I give it Mosubra Ademim Rangsew. Aola game subdra gal ta kriw Salvador Remoto, Miorang ito Mosubra Bekla Ademim Rangsew. I game subdra Cliw Yuri, Mosubra ngal game Mem Mosumam. I give the Regal Subdra Ibdura Lay Robert Tutti, Mosubra Baby Mim Rangsew. I give the Regal Subdra ngal game Leong Ail, Isaac By, Stalin By, Mosubra Baby Mim Rangsew. I give the Regal Subdra Makindi Singeo. Tokobet Spedel Ngiram Katim Odalbil, Amora ngal game Lingiram Katining ang Blesam, Rangal Gela Antochi, Marangal Gela Maget Hideos, Marangal Gela Inglay, Marangal Gela Mawira Samuel Mabigir Tial Sang. Ang inam katim Odalbil Subra ngira tangadik Wilbert ngira kamrang mo subra ngal game mo sumam. Agim subra ngal create raidis el chura claim ebi raidis Lucy Machutaro mo subra ngal raidis min rangsew. Ngara da tokbat sa spedel ang inam katim Odalbil amorasierong ula mkas subra ade me mo sumam. Kaklagim subra klulubak Mark Rubas mo subra at marangal game mo sumam. Iwalagim subra ngal Kalaw Gabriel mangal game Stefali sa ginamyong mo subra ade me mo sumam. Agidri kam subra elender nginam katim mo subra ngal gilang iraklang marangal ratal matang mo sumam. Ay ragim subra mo ngasang sabo madibir mangsaw mo subra at marangal game mo sumam. O si sulso da mar Edwin Peloy, Edwin Asbal, Talaw Peloy, Mamalchol Peloy. Ngart magim subra kalbio o bakaraidur mo subra at mo sumam. Maram nangoy nga kalnginam kati elbul sadang mo dalbil liblay subra rangiraklang chance kabong edri kam subra ngira sibong lakis malsol. Mayreng malsol maharukor mari mo subra at mo sumam. Oriore Dr. Silvia Osar, Gorang Osar, Gloria Osar, Edrili Yob, Patricia Tomoichi, Alice Sabal, Tigay Sabal, Isaac Sabal, Bigay Troli Sadang, Kikawi Sadang, Chading Lulew Ililaw, Mary Sadang, Gadangel Daklas, Rod Adil Sadang, Tenisha Mariur, Day, Mercy Clo Lubak, Polinda Idi, Francisca Osiba, Dinargiw Karol Dangokla, Imar Ulda, Choice Ngira Itay, Torinda Atrol, Chengins Mariur, Tenisha Mariur, Taming Irawlaw, Edwin Sadang, Iverson Sadang, Dexter Sadang, Roy Sadang. Tokobet sa suda mo ng algilam lingiram kati etibek Sadang, Rabadol Sadang, Amra Sword sa Dilo sa En Sadang, Mim Rangsew. Agidiram suda kal former President Chanson Toribiyong, Kiyokorngil Makrete Williams, mo suda bibir kami Mim Rangsew. Agidiram suda kal Ranir Dor, Gaylor Dor, Stais Dor, Hazel Dor, Mim Rangsew. Diri kaspadala Linda Thomas, Dwight Nginaybay, mo suda bibir kami Mim Rangsew. Tiaspedel ngiram katim Odalbil, marang algilaway sang maramari, manginagid ang mga spasubad ay may mga sumam. Paliliwag yung subra ka Loretta Mayer Smul, Ed Mabel, Robert Smul, Yamam to, o the masubra at ay mga sumam. Agidir ang subra ka Adel Blue, Agustin Masablu, Manobu ko palalo, masubra rebek kalad ay may mga sumam. Ang ayaw regim subra ka Dib Angel Sali, Maru at Kuy, the Sisuk Sali, masubra ngal may mga sumam. Ya subrak malkamangal, malakang kleme mga subes, adios lobangged el Saay na nginam kati elbul sadang. Tial subdel mulla reng stringi adiagal spedel madiagal tigingel malub engul de suela dias broadcasting company tiang aspedirar adlul top dengi e haraorngi ko mal mesulang. Notice regarding land known as Maribal, located in Ngardalol Hamlet, Peleliu State, depicted as cadastral lot number 040R15. Notice is hereby given that the Idarue clan, represented by the Siar Lester Ngiramaged and Blamsum Susan Yobe, has requested that a certificate of title to the above property be issued in the name of Palauan National Government based on a land conveyance agreement of such land from Idarue clan, represented by the Siar Lester Ngiramaged, Blamsum Susan Yobe, to Palauan National Government. The documents by which the land is being conveyed is available for inspection at the land court. Any member of the clan who wishes to object to this transfer must file such an objection with the land court no later than November 5, 2025, or such objection may be forever barred. Signed, Rosemary Scabong, Senior Judge.
Tiasub del girela utum en clela maribal el ngarablurang ardolol grabalilyo el gadastral lat number niya 040R15. Asub da murabuel mo daru a clan represented by the share Lester ngiramagid mablamsum asusan yobe amlaruli on tririr meltov the certificate of title girel tial mlamsader babel utuma el Palauan national government. Ababiel girel tialo idela utuma malubeng land conveyance agreement ang aringir of Israel and Gort el sebe lang idil adlo mamesrengi. Also mangarnya other tial qablil so alam tort tialo idela utuma ing malgirel file or tangel more of Israel and Gort el digabal miodra November 5, 2025. Lebal miodra tial time ing sebe el celul tangel el modegalurior. Sign Rosemary's Kabong Senior Chats. Notice regarding land known as Mangalang, El Bedel, located in Ngasias Hamlet, Palauan State, depicted as cadastral lot number 033R07. Notice is hereby given that the children of Cosiba Basio, represented by Joe Cosiba, has requested that a certificate of title to the above property be issued in the name of Palauan National Government based on a land conveyance agreement of such land from children of Cosiba Basio, represented by Joe Cosiba, to Palauan National Government. The documents by which the land is being conveyed is available for inspection at the land court. Any children of Cosiba Basio who wishes to object to this transfer must file such an objection with the land court no later than November 5, 2025, or such objection may be forever barred. Signed, Rosemary's Kabong, Senior Judge. Tiasub del girela utuma el mangalang u el ubeng u el badelang klel, el ngarabalur nga siyas rabalilyo, el gadastral lat number niya 033R07. Asubda mora buael mo, a children of Cosiba Basio, represented by Joe Cosiba, am naruli on til miltob the certificate of title, el girel tiam lamsadar babel utuma, el mora Palauan National Government. Ababiel girel tialoy de la utuma, land conveyance agreement, ang arngir of Israel and Gort, el sebelang idil adal mo mesringi. Al sugum mangarngia other tial tulungal, al sualom tokor tialoy de la utuma, ikmal girel file or tangel more of Israel and Gort, el diabol meodra November 5, 2025. Lebol meodra tial time, ang sebel celul tangel, el modegalurior. Sign, Rosemary's Kabong, Senior Chats. Notice for land located in Taliu Hamlet, Palauan State, cadastral lot number 077R05, 077R06. Notice is hereby given that Soe clan, represented by Rungul Donald Haruo, has requested that a certificate of title to the above property be issued in the name of Palauan National Government based on a land conveyance agreement of such land from Soe clan, represented by Rungul Donald Haruo, to Palauan National Government. The documents by which the land is being conveyed is available for inspection at the land court. Any member of the clan who wishes to object to this transfer must file such an objection with the land court no later than November 13, 2025, or such objection may be forever barred. Signed, Rosemary's Kabong, Senior Judge. Tiasub del girela utum el rabalura tiliu, rabalura belilio, el gadastral lat number niya 077R05, 077R06. Asub del morabuay ak muasaway clan, represented by Rungul Donald Haruo, am naruli on til meltob the certificate of title, el girel tial mlamsadar babel utum el Palauan National Government. Ababier el girel tial oidela utum ang aringir of Israel and Gort, el sebelang idil adal mo mesringi. Al sugum ang aringya adar tial qablil, so alom tor tial oidela utum, ikmal el file or tangel more of Israel and Court el diabol meudra November 13, 2025. Lebol meudra tial time ang sebel celul tangel el modegalurior. Sign, Rosemary's Kabong, Senior Chats. Tiasub del girela utum el ngarabalur nga siyas rabalilyo, el cadastral lot number 040R08, Eulol cadastral plat number 040R00. Asubda morabuay mo, children of Ilarong and Maria, represented by Vincent L. Ramalig, amlaruli on til meltob the certificate of title, el girel tial mlamasadar babel utum el Palauan National Government. Ababiel girel tialoy de la utum land conveyance agreement, ang aringir of Israel and Gort el sebelang idil adal mo mesringi. Al sugum mangaringia children of Ilarong and Maria, al sualom tokor tialoy de la utum, ekmal girel file er tial tangel el mor of Israel and Gort el diabol meudra November 13, 2025. Lebol meudra
tial timing sebel selul tangil mo de galorior. Sign Rosemary Scabong, Senior Judge. Notice regarding land located in Ngasias Hamlet, Palauan State, depicted as cadastral lot number 040R28 and shown on cadastral plat number 040R00. Notice is hereby given that children of Ilarong and Maria, represented by Vincent L. Dramalig, has requested that a certificate of title to the above property be issued in the name of Palau National Government based on a land conveyance agreement of such land from children of Ilarong and Maria, represented by Vincent L. Dramalig, to Palau National Government. The documents by which the land is being conveyed is available for inspection at the land court. Any children of Ilarong and Maria who wishes to object to this transfer must file such an objection with the land court no later than November 13, 2025, or such objection may be forever barred. Signed, Rosemary Scabong, Senior Judge. Tiasub del Girela Utoman Klela Homestead 164 ng Rablur ng Asyas, Rablur Ablilio. Cadastral Lot 088R01, 088R02, 088R05, 088R09, 088R11, and Ultra Cadastral Plot Number 088R00, mat 088R01. Asubda Morabuel mo, au El Gumr Clan, represented by Ngir Ongor, Doroteo Nangata, Madilikleb ane Marisolang, Amnarulia Ontrir, El Meltobda, a certificate of title, Girel Tiam Lamasao, the Babel Utuma, El Mora Palau National Government, Ababir Girel Tialoy de la Utuma, Land Conveyance Agreement, ang aringir Obisra Lengor, Tel Sebe Langidil Adel Mo Omesringi, al Sukumangaringa Adel Tel Gablil, so Alom Togor Tialoy de la Utuma, Ikmal Girel File, or Tangil, El Mor Obisra Lengor, El Diagabal Miudra November 13, 2025. Level Miudra Tial Time, ang Sebel Selul Tangil, El Modigalorior. Sign Rosemary Scabong, Senior Judge. This is a notice in regarding of land known as Homestead 164, located in Ngasias Hamlet, Palauan State, cadastral lots number 088R01, 088R02, 088R05, 088R09, formerly lot 088R03, 088R11, formerly lot 088R06, and shown on cadastral plat number 088R00 and 088R01. Notice is hereby given that Walgomer Clan, represented by Ngir Ongor Doroteo Nangata and Dilikleb ane Marisolang, has requested that a certificate of title to the above property be issued in the name of Palau National Government based on a land conveyance agreement of such land from Walgomer Clan, represented by Ngir Ongor Doroteo Nangata and Dilikleb ane Marisolang, to Palau National Government. The documents by which the land is being conveyed is available for inspection at the land court. Anyone who wishes to object to this transfer must file such an objection with the land court no later than November 13, 2025, or such objection may be forever barred. Signed, Rosemary Scabong, Senior Judge. Tiasub del Girela Utama El Ngara Taliu Hamlet, Rabel Rablilio, El Cadastral Lot Number 040R01, 132R01, R618, 040R24, 132R13, 132R07, R4918, R617A, R616A, R344A, Ingara Cadastral Plat Number 040R04, 132R01, 040R00. Asuda Morabuel mga Silyong Clan, represented by Ibik James Ngirading, amnaruli until Meltobra Certificate of Title Girel Legal Namasadar Babel Utuma, El Mora Palau National Government. Ababel Girel Tialoy de la Utuma, Land Conveyance Agreement, ang aringir Obisra Lengor, Tel Sebel Angidil Adel Momesringi, al sukum mangaringa Adel Tel Gablil, so alom Togor Tialoy de la Utuma, Ikmal Girel File or Tangil Mor Obisra Lengor, Tel Diagabol Meudra December 4, 2025. Lebol Meudra Tial Timing Sebel Selul Tangil El Modigalorior. Sign, Rosemary Scabong, Senior Judge. Notice regarding land known as blank located in Taliu Hamlet in Palauan State, depicted as cadastral lots number 040R01, 132R01, R618, 040R24, 132R13, 132R07, R491A, R617A, R616A, R344A, and shown on cadastral plat number 040R04, 132R01, and 040
R00. Notice is hereby given that Ngasilyong clan, represented by Itpik James Ngirading, has requested that a certificate of title to the above property be issued in the name of Palau National Government based on a land conveyance agreement of such land from Ngasilyong clan, represented by Itpik James Ngirading, to Palau National Government. The documents by which the land is being conveyed is available for inspection at the land court. Any member of the clan who wishes to object to this transfer must file such an objection with the land court no later than December 4, 2025, or such objection may be forever barred. Signed, Rosemary Scabong, Senior Judge. This is a notice regarding land known as Idalbong, located in Taliu Hamlet in Peleliu State. Depicted as cadastral lots number 085 R04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 092, R01, R03, R05, R27, R39, R41, R43, R48, R50, R52, R54, R58, R64, R76, R70, 085, R05, R07, R09, R11, R13, R15, R17, R19, R21, R23, R25, R27, R29, R31, R33, 092, R02, R04, R06, R028, R40, R42, R47, R49, R51, R53, R56, R60, R66, and R68. Notice is hereby given that the Saadoy clan, represented by Yaad Chinkel, Saadoy clan, represented by Gang Itsuao, and Saadoy clan, represented by Wadalath Satski Florencio, has requested that a certificate of title to the above property be issued in the name of Palau National Government based on a land conveyance agreement of such land from Saadoy clan, represented by Yaad Chinkel, Saadoy clan, represented by Gang Itsuao, and Saadoy clan, represented by Wadalath Satski Florencio, to Palau National Government. The documents by which the land is being conveyed is available for inspection at the land court. Any member of the clan who wishes to object to this transfer must file such an objection with the land court no later than December 4, 2025, or such objection may be forever barred. Signed, Rosemary Scabong, Senior Judge. This is a notice regarding land known as Idalbong, located in Taliu Hamlet in Peleliu State. Depicted as cadastral lots number 085 R04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 092, R01, R03, R05, R27, R39, R41, R43, R48, R50, R52, R54, R58, R64, R76, R70, 085, R05, R07, R09, R11, R13, R15, R17, R19, R21, R23, R25, R27, R29, R31, R33, 092, R02, R04, R06, R028, R40, R42, R47, R49, R51, R53, R56, R60, R66, and R68. Tiasub del Morabuay, el Masadoy clan, represented by Yaad Chinkel, Masadoy clan, represented by Gang Itsuao, Masadoy clan, represented by Wadalath Satski Florencio, am naruli on trir meltob dar certificate of title, el girel aigal la masadar babel utma, el Palau National Government. Ababier el girel tialoy de la utma, land conveyance agreement. Ang arngir obis la land court, el sabelangi dil adal momesringi. Al sumangarngi adar tial qablil, el sualom togor tialoy de la utma, ek mal girel file or tangel mor obis la land court, el diabol meudra December 4, 2025. Lebol meudra tial time, en sabel selul tangel el modegalurior. Sign Rosemary Scabong, Senior Judge. Subdragamaldil. Tianga subdloltob der ngula sawera ngayaw reyusim magui, o ngayim Captain Arvin Raymond, o ngetiu Hector Tatingal, rungula sawera Balilio, Eric Saburo, o ngayim Jackson Ngirainas, o ngetiu Haim Regasiwang, Mayad Chinkel, el Morarogwil draw adal adra babaldab, Orior Mayoldab, Ragamaldile la targidra Laurinda Raymond Mates, el Mlosmeer Sera Sabadong, el Mletruy Eya, el Gabsingila Ongtruy el Buil, Sarude
October 18, 2025. Yakmaldile lamlamot truko kulmoningila Sunday, eti walgabsingila ongtruy matalbuil. Sunday, November 9, 2025. Malwayse, yapadingila motob dramor, rae al klora tutaw, 8 a.m. Edi malmantal morabli la odal, raongayim Captain Arvin Raymond, del ngarang rusa rabalu rayray, mga maldil motalyal sils, mga ilmomdak rabli la dalal, rakatsue olgril gewi, raw ulariamla. Mang ayang lagim subdra midas ngira alwol, marbebiringi, rangalge laru ulmi takawo, rabaab hens takawo, marbebiringi, inawo sepaklim masiskas kiwo, mamosubdra adad, may madakay ngasew. Ngarolong agim subdra tet sing it sato, yusim sato, baudista sato, iad may hilari ubday, adalbalu tino klolad, iadrading Abraham Osima, Sadawo Riung, Alexis Quinto, and Mary Shiro, nangalgelamle iadrairik, rungul klolad, ngira asabres Brownie Salvador, mamosubdra rokul adada marangalged, may madaalim edray ngasew. O lagim subdra klol olablu James Miwata alidadong, Kegrel olablu, Evelina alidadong, Taabuy Naito marangalgela Pregay Santos, Caleb Kalsong marbebiringi, mamosubdra adada marangalged. Tugubet selspadama mura sisuye, siwe bosil solang, ma Philip Raklay, mamosubdra bebiramiw, may madakay ngasew. Ngarar dagim subdra husiye orak sa alboy, Sandy Mangloy, nangalgela duyang orak katosang, rangalgela bolwaisay orak, rangalgela yosiwo orak, rangalgela naruwo orak, rangalgela humiwo orak, rangalgela obiang orak, marangalgela Dave orak, mamosubdar adad marangalged. Iliakal spadam amora rangalgela Arbadul, ra former Governor Ben Iskawa, ma Veronica Arbadul, mamosubdar bebi ramiw marangalg, may madaalim edkay ngasew. Ngartma agim subdar Arbadul raged, former Governor Rungul Masahiro, Evil Raotong, Diraybu, Dirangar kabay baulang kumangay, diruay tamngil, daw dalil yakuil, marangalgelam lebyo sa kasiro dem, mamosubdar adada marangalged, may madakay ngasew. Ngaramlunguy agim subdra Jody M. Liboy, may madakay ngasew. Imali agim subdra ngulbay kalistus ngirturong, dirungulbay sariang timul, Ebil Hermana Umetaro, mangalgel ra Delegate Warren Umetaro, Naomi Erongos, Leilani Raklay, maaplon yang iraeol, mamosubdra rokuil adada marangalged, may madakay ngasew. Iray agim subdra ongetiu Ailes R. Sugrad marangalgel, Fernando Gewi, Kisli Gewi, John Kennedy, Carol Ngirayngas, Mangalil Legislator Alex Ngirayngas, Omgat Lililaw, Singeko Ubday, Vince Kautaang Blayok, rangalgela Shositaro Regesiwang, mamosubdra adad marangalged, may madakay ngasew. Orior agim subdra odalad Matskot Kel Filibert marangalgel, Ebiledil Caroline Nakamura Takada, Maarik Nakamura Marbebi Retir, Carmen Kel, Dira Umrang Debi Kel Sabal, Ratmol sa Priscilla Swalablay, Lulu Tuur, Blue Ongil, Ratmol sa Isabella Rideb Marangalgel, Tasya Kuad Silas, Marangalgel Marbebi Ringi, Obo Laurinda M. Adachi, Marchi Ngirmidol Swalablay, Bani Malayre, Flora Kalu, Albina Da Albay, Iglaw Ngiradong, Helen Katabangang, Mary Wenti Adalbay, Siandrang Wenti Savang, Dion Wenti Ngiray Galaw, Enita Brigul, Rangalgela Naomi Sabino, Rangalgela Haruo Regisiwang, Kenchi Genti, Albino Genti, Francis Mayar, Exley Mayar, Senator Brian Malayre, Glenn Ongil, Kandi Ngirmidol, Bruce Ngirmidol, Saisang Galu, Jeffrey Kel, Lawrence Katabangang Marangalgel, Uerasom Lebenhart Thomas Marangalgel, Ongetiu Hector Tatingal Marangalgel, Edwin Ngirakasaw Marbebi Ringi, June T. Ito, Angeles T. Napoleon, Rufina Takasi, Mangalgel Ra Asterio Takasi, mamosubdra adada marangalged, may madakay ngasew. Balilyo agim subdra rukubay Mayumi Ramalig, Ongetiu Olympia Ongil Amano, Brist Kel Ngiraged, Emery Wenti, Lucky Ngiravongos, Lourdes Kiamasang, Sadako Wenti, Mahilaria Amalay, mamosubdra adada marangalged, may madakay ngasew. Direkolosi siulsubd, Elmora Obakal Ol Peter Napoleon, Ngingatpak Lambert Napoleon, Dilpak Keigo Nakamura Bedor, Maongetiu Margar Ichiro, mamosubdra adada marangalged, may madakay ngasew.
Ngayaw ragim subdraw eldig sa natus mis, rubay sanayet tangalbad makuy, wadalad Feliciana mis, Judy mis, Richard mis, Flavin mis, Madararngul Graham Rideb, Oliver Casiano, kidirekal masubdra Dave Moses, Adamaseb Jesus Setuo, Diramatur Teodosia Setuo, ma Evangelin Kiomasa, mamosubdar adada marangalged, may madagay nga sew. Iliakal spadira rangalgela koteb, sabrang lararangul Yusim Makuy, ongayim Captain Arvin Raymond, ongetiu Hector Tatingal, uerosom la Benhart Thomas, marubay Sanaye Tangalbad, mangarway Makuy, Amora Obak Andres Uerbalaw, Talobak Argasius Yamada, Uerbu at Chaniboy Lomisang, Mamidu sa Moses Ludong, mamosub dra ebil inaria agitaya, marbebi rigid, marangalged maradad, may madagay nga sew. Direkal diosisiw lilia kalsub da aloltob da niya rungul Yusim Makuy, ongayim Captain Arvin Raymond, ongetiu Hector Tatingal, uerosom la Benhart Thomas, marubay Sanaye Tangalbad, mangarway Makuy, elmora adalbay ragasawaw, marimu Dominigang Oriakl, mamgaspasub del bekalad, may mga sukuma, mertel gamaldile langgal Targamam, Ralaurinda Raymond Mates. Direkal diosisiul subda, rangalgela adalbay arway, rarangul Yusim Makuy, ongayim Captain Arvin Raymond, ongetiu Hector Tatingal, uerosom la Benhart Thomas, marubay Sanaye Tangalbad, mangarway Makuy, Amora Adalbalu Kalisto Joseph, Rabaal Latagewa Ngiramakur, Yadar Talwang Charles Obiang, Ngirongor Doroteo Nakata, Maobadraw Alyo, Sabet Isamu, Mamosub Darbebi Rigi, the Marangalge Ras Aduy, Eme Mamanga Sugma, Mertel Gamaldile Langaltar Gamam, Ralaurinda Raymond Mates. Agidirak Kalmasub Dra Adalbay Jackson Henry, Mamaygaw Maoalim Rache Henry, Michael Henry, Mamay Madray Ngaseo. O sisil sub na mora Delegate Mario Culibert, Mapyong ko Culibert Ngirutang, Mamgaspasub Daload, may Madray Ngaseo. Nklam nga tela sub da matirigay rogul daw adal mlode alobas ang clear, agikmal ayamar, et malolngit mamay madaalim, edray Ngaseo, elgut makliti almo mungulbong, al-sungul ang galtargi, Dra Laurinda Raymond Mates. Mal masulang, yaruba kaldio sa dilploy lobangged, elomaknal tangat tergi, drabek kalsils. Signed, Rungul Yusim Makuy. Subadra kamaldil, Laurinda Raymond Mates. Kaya subadra kodal, laloltob niya Isaal William Tati Alfred, uer mangak Melania Ngimak Trencher, Severio Joseph, Thomas Joe Alfred, maongayim Captain Arvin Raymond, el masubadra kamaldil, Laurinda Raymond Mates, el ngalgelam le Isaal Raymond Kulas, el nosmer October 18, 2025, yakamaldi lamlamot turokol monira Sunday, el ongetiw el kapasingil ong turuy matalbuil. Sunday, November 9, 2025. Abadang ilang galdi, ladi motob dramor ratutara al clock, 8 a.m. La Sunday, el November 9, el morablil odal ra ongayim Captain Arvin Raymond, ray, mga maldi el motolyal sils, mo uragir. Malwayse, agim subdarabekal adamam, rakablil ra, ngar ulbalu, rangayawra, mamay madaalim edray ngasew. Mangar along agim subdray adrayrik la Pastor Albert Maldangasang, Chegor yung la maeriga Emmanuel, mamosubdra bekal adad may madaalim edray ngasew. Iangarar dagim subdra karay, madilbud, rangar adok, mamay madaalim edray ngasew ertial albul. Yaol agim subdra ong truy at Joe Raklay, takriw Salvador Ramot, Legislator Saburo Ramot, Sabina Termetet, Marcelin Raklay, mamosubdra bekal adad marangalga, may madaalim edray ngasew. Ao sisil subdra kodal, morangalge lamle, uar mangalga, Cristina Pedro, Veronica Pedro, Alio Pedro Isim, Otherday Pedro, Mamgaspasub de Load, may madaalim edray ngasew. O sisil subda morangalge Lasare Ngiraungil, Berlinda Alilay Ngiraungil, mamosub dar baby rakaw, may madaalim edray ngasew. Direkal mora Kayla Evalisto Arca, may madaalim edray ngasew. Agidirekal masubdra ngalgela Alfonsa Oligong, Lucien Oligong, Bieb Oligong, Masisilia Oligong, mamay madaalim
edray nga sew. O sisilsub dra kodal lamoran ngalgelam Saal Raymond Gulas, raongayim Captain Arvin Raymond, maailes Raymond Sukrad, mas manged Raymond, mamosub dar bebi ramiw may madaalim edray nga sew. Direkal mura ngalgelam Saal Kululaw, Rabi Buel Julio Kasuwo, Edita Kasuwo, Macrace Oitorong, mamosub dar bebi ramiw may madaalim edray nga sew. Direkal mura ngalgelam Saal Sandario Kulas, Rapastor Balgu Sandario, Sandra Kulas, Mamarlon Sandario, mga pasub the load may madaalim edray nga sew. Agi direkal masub the ngalgelam Saal Gabriel Gulas, Ramarino Gabriel, Rita Gabriel, Ronald Chua Gabriel, Matyan Gale Gabriel, mamgas pasub the load marbebi ramiw may madaalim edray nga sew. O sisil sub the ramaldi Lamora Chuli Chiro, Kalista Rafael, Frida Harvey, Joe Alfred, marangalgelam Uermangakle, Fuana Chiro, Rableni Chiro, Melanie Santiago, Maabel Patrick, marangalgelam Masayugi Alfred, Rache Saloel Alfred, may madaalim medray nga sew. O sisilsub na marangalgela nga tebong, Rakyoko Solang, Ngaradok Teruo, Louis Eriang Andres, Hiru Lengir nga sang, Edburg Mabel, Elvira Ebert Blanca, Evelyn Mabel, Mary Brobesong, Maylin Solang, mamosub dar adad marangal may madaalim edray nga sew. Agidirekal masub dar ngalgela Yosko Simon, Radhi Raiderbay Fermina Ngirayngas, Mercy Ramaruy, Gregoria Ramaruy, Masimon Ramaruy Jr., mamgas pasub the load may madaalim edray nga sew. Murar ngalgelam Uermangak El Hidego Joseph, Rahermano Tagesi, Maseverio Joseph, mamosub dar bebi ramiw may madaalim edray nga sew. Direkal murar ngalgelam Masako Orengs, Rabenito Orengs, marbebi rakaw. Ay Saal William Tati Alfred, Mauermangal Melania Trencher, Amsub Drakabli Ratmiw, Radib Angel Sali, Ruot Cuy the Sisuko Sali, Ulongong Delegate Mario Culibert, Adalbay Jackson Henry, Evil Aras Mary Ann Delmel, Pascuana Talay, Maricina Pyong Gangirutang, mamosub darbekal adad marangal gratmiw may madaalim edray nga sew. Ay Saal William Tati Alfred, Mauermangal Melania Trencher, amsub dar adamam, Rangataab Rabililyo, Raobakalol Batros Basilio, Diltaab Carmen Gib, Agnes Margungayl, Macloriay Dasyar, mamosub darbekal adad marangal may madaalim edray nga sew. Akmaldira Laurinda Raymond Mate, Samlamot Rokul Moringira Sandel, Etiul Gabasingil Elang Long Turuy Matalbuil, Sunday, November 9, 2025. El Moringira Blilo Odal Raongayim Captain Arvin Raymond, El Ngarabalu Rayray, El Motalial Sil Semo Uragev, Kompmal Masulang Edipod Kasueser Sel Sil Sirakamaldil, Yarubakal Dios Lomaknal Tangat Tergid Rokwi, Kompmal Masulang, signed Isaal William Tati Alfred. Subdramaldil. Kaya Subdramaldil Lantob Ringangir Ekalbay Kalisto Joseph, Ngiramuay Adelino Santos, Oilal Ernest Ongido, Krakri ay Samrael Samsel, Rungruel Isit Tagisang, Maabir Dialulult mo, at Targidra Laurinda Raymond Mates, Amlamosmer, Rasaruday, October 18, 2025. Mapatingin lang nga ramor, gaimotor kaklangan mo tuwabdra Sunday, November 9, 2025. Apatingin ngigal targid, amo tuwabdra Palau Funeral Home, ra Eal Clora Tutaw, 8 a.m. El Morablil Oodal, ra ongayim Captain Arvin Raymond, el Ngarang Rusar, el Baluray Ray. El mga maldil motelyal sils, emo umudak rablil adalan madamal, el Ngaraw Ulariam, larang Rusar, ra Baluray Ray. Malwayse, gimsubdar adamam raygal bekal balu, mamoyti Tita Alsangmiw, may madakay nga sewer tel kamaldilel ngigal targid ra Laurinda Raymond Mates. Malwayse agim subdar adamam raygal bekal balu. Mang ayang lagim subdar gaul adalbay ra sa Bangyol Francis Tamaungil, maobi lulongong Aholiba Albert, mamosubdar bekal ad, marangal may madakay nga sewer tel kamaldil. Ngar along agim subdar obak ra yabul Lorenzo Ngiramolaw, madalalabulay Giku Mochimaru, mamosubdar ad may madakay nga sew. Ngiwala agim subdarang algelamle kong ruyo sal timarong, ratsyandek timarong, maronal timarong, mamosubdar bebi ramiw may madakay nga sew. Agidirikal masubdar gaul Savior Ngiramayong, mamosubdar bekal ad may madakay nga sew tel albula.
Ngaramlanguy agim subdargal sweni ongidobla, mamgas pasubdal beklaad, marangal naga emay madakay nga sewer tel gamaldila. Agidirekal masubdargal Pascual ongos, mamosubdar baby rakaw, emay madakay nga sewer tel albula. Ngatpang agim subdargal Francesca Otong, mamosubdar adam marangal naga emay madakay nga sewer tel alsang. Agidirekal masubdargal rakamsik surang alwip sa senior, mabaekal dil evacuota, mamgas pasubda emay madakay nga sew. Ay mali agim subdargal diraklol blay kyoye et pisong, choko dukor, marangalgem, emay madakay nga sewer tel albula. Agidirekal masubdargal Governor Brownie Simer, marbebi rakaw, riirik Lucio Obacarbaw, mamgas pasubdal bekalad, emay madakay nga sew. Agidirekal masubdra arangalgela badarangas mamis, rabarigul mamis, mamosubdra ruulem marbebi rakaw, emay madakay nga sewer tel mong mungulbong al-sungul ngigal targib. Ayray agim subdargal ngiraged yugi wadngok, mamosubdar bebi rakaw, emay madakay nga sewer tel albula. Agidirekal masubdargal Frank Kiota, mamosubdar bebi rakaw, emay madakay nga sew. Agidirekal masubdar ngalgela kliw, ngiramalge, rarol mi marey, mamgas pasubdal bekalad, emay madakay nga sew. Agidirekal masubdra Lisa Borhat matul, madira asel, emay ngirgiklang, mamosubdar bebi ramiw, emay madakay nga sewer tel masang. Agidirekal masubdar ngalgela tulob, rahana tulob, mamosubdar bebi rakaw, emay madakay nga sew. Orior agim subdra yaadra darbe Ignatius Ngirmeril, Alonso Joseph, Victor Joseph, Kalislaus Joseph, Ninus Gabrol, Mawili Wali. Agidirekal masubdra kawal Hiromi Asanuma, Dirubid Kalngay Yalab, Barbara Tulob, Evelyn Maltriong, Marcela Santos, Bani Imyong, Wadal Adibu Malsol, Matao Malsol, mamosubdar bebi ramiw, emay madakay nga sewer tel albula. Direkal spadala Ailes Surad, mamosubdar adamarangal, emay madakay nga sew. Agidirekal masubdar ngalgela Wataru Imyong, Rateo Miguel, mamosubdar bebi rakaw, emay madakay nga sew. Direkal spadala Inos Brans, rangalgela Clio Ngiraydong, Ra Florencio Ngiraydong, mamosubdar bekalad, emay madakay nga sew. Rangalgela Veronica Imyong, rangalgela Roberta Mistru, Ra Dominina M. Tomei, marangalgela Juliana Imyong, Ra Audrey Teo, Ma Eloise Ramalig, mamgas pasubdal bekalad, emay madakay nga sewer tel alsang. Agidirekal masubdar gal Juanita Obiang, mamosubdar bebi rakaw. Magenya Mukay, mamosubdar bekalad, emay madakay nga sewer tel alsang. Agidirekal masubdar ngalgela ngiraror, Ra Lawrence ngiraror, mamgas pasubdal bekalad, emay madakay nga sewer tel albul. Direkal spadala Hilaria Ichiro, Chibasang Ri, Jacinta Ri, Susan Leong, Leona Leong, mamgas pasubdal bekalad, emay madakay nga sewer tel albula. Ang agim subdar ngalgela Faustino Tirso, mamgas pasubdaload, emay madakay nga sewer tel ulbong lalsungulat tarikid, Ra Laurinda Raymond Mates. Palilyo agim subdar Peak James ngiraadeng, mawadal ad Rosalinda Maresabang, mamosubdar ad Rangasilyong, emay mamngasumam. Agidirekal masubdar Elsia Shalom et Pisong, mau Elbil Teri ngirmang, mamosubdar ad Rakaramyus, emay mamngasumam. Ngayaw ragim subdar Talob at Tonggo Gates, Rungul Balu Oscar Gates, Maromana o Ngalibang, mamosubdar bebi ramiw, emay madakay nga sewer tel albula. Agidirekal masubdar Juliana Chiro, mamosubdar bekalad, emay madali mertel albula. Agidirekal masubdar ngalgelam let Talob at Yurigo Luis, Ratina Patros, marbebi rakaw, mamosubdar bekalad, emay madakay nga sew. Agidirekal masubdar kawal Uer Ramadeb Warren Fukoichi, mamosubdar bebi rakaw, emay madakay nga sew. Agidirekal masubdar ngalgela Aulerio Tagisang, mamay madakay nga sew tel alsang. Agik malolngit rami wal adamam raigal bekal balu wal mladakal madungang kliwer tel subdra kamaldilel ngigal targidra Laurinda Raymond Mates, malakal wal maknitarang miw, engklam nga tela subdaw ul, mamosubes, emay madakay nga sew at aalimer tel masang. Etirgal modal sa barilal mertial mlamadungal sil sa kamaldil, akmaldiwngil basul, edit galat karang lungu. Arubak lolmol malamak ngal tanga targid, matulungal gargid, kompmal masulang. Signed, ngir ekalbay Kalisto Joseph. Tial subdal mula reng stringi, at yakal spedel, mat yakal tigingel, malup engul deswel at Yes Broadcasting Company, tiang aspedirar at lulul top derngi e haraorngi, kohmal masulang. Subdar aldadu Ra Laurinda Raymond Mates,
Tiasub na kamaldin maaldado ulol top na other day Crispin Termetet Oligong William Derng Hotel Ibaw Jacinto Asanuma Mudlong Salvador Talam sa other odlom ni Sao Bauso Ralul Ringang Mates Ngiram Rogos Domin Iraybay Dirat Kalkang Eleanor Tagesi Tiloligong Gegi Asanuma Udoy Tilgoko Krofinata Tingal Madilbelu Rosania Iyar El mora rogul ada marangal rakabli ra ngatamad mahangar malgi el motargid ra William Bates amla mosmera abil ra Laurinda Bates mangla motorok klal dadu morngir ong ewid kapsingil ong tru matalbuila Friday November 7 rel araga 2025 al di morngir aget sente raiday alway segel ngitem subra rogul admam ngaray galbelu mameim dalim dang sortial albula iwala kim subra ngalgel lamle di rak ibol iyar ngiraybay rangira margosto mingiraybay adalba rurior benard ngiraybay madomini nangiraybay mosubra ngal marbibir kamiu agidire kam sudra ngal gelam let migo Katarina Telam katosang dra Mario Salvador katosang madul katosang marbibir kamiu ira kim sudra ngal gelam let orong hotel Mereira Oligong William der hotel malindang hotel marbibir kamiu marngal gelam le dirat kalgang diraklang iram tokra adalbay alsung iram tokra dialul Nixon iram tokra madirat kalgang Eleanor iram tokra tagesi marbibir kamiu marngal gelam ngikong Meri rahana LC mosudra bibir kamiu rangal gel Ocean Mereira wina marbibir kamiu idire kam sudra ngal gelam ngiram mosudra bibir kamiu angal gelang irat kakal Merira odal adar mellong biging irat kakal kanay mar mga saw David orong o odal adar abuk kulchanis mga saw rulim mar orong mar bibir kamiu Marangal gelam ni adar day Gilian Johannes at Ur Johannes matumakrin Johannes mar bibir kamiu marangal gelam ni dirat kalang albat tesay rangal gelam ni madra belu chuneo tesay rahana ma Paulus mar bibir kamiu marangal gel iteng iran mu tara dilob adro manang iran mu tumar bibir gaw edirgal masudra rangal gelam ni obat ni robaraw raw obigar machakwini mar bibir kamiu rangal gelat kut telmang ramle dilbab rumi telmang maradi libab ngidrong marino mosudra rat marangal rangal gelaw siung iro imei rahelga mayur ngiro imei madaliga Stephanie ngiro imei mar bibir kamiu marangal gelang arbol rados ba marangul mamadal mang mar bibir kamiu rangal gela mates rar alun kaningang mates petkal dirak lawang kikuwe mates ngirsang dilbog deskang mar bibir kamiu mosudra rat marangal rangal gel ol karir obadal galawlbay mar bibir kaw rangal gelang atibu lililaw bauso rari iriw rakamul ililaw materis ililaw amisarang idaget ma Alfred ililaw mar bibir kamiu rangal gelam ni other days araymul oyo raksaw no sa araymul madiray trin nansi mangloy mar bibir kamiu rangal gelam lay other odolom ri irey bauso ray other odolom ri saw bauso Ricardo bauso ma Arseniat ri irey ma Turo Richard irey rinsang ri irey ma Apor irey mar bibir kamiu magyol ngitr kamiu rogoy mosubra at marangal kamim dalim at kangi sirtial albula at tobat silot mama murat adim galistus ma odal adar malgi renay lu sa mosubra at marangal rakabli rigid rangar malgi emim dalim at kangi sirtial albula oryo ragim subra rangal gelam ni other day iyar tal blok rangal gel ambay iyar rangin rapoy Roman iyar ma Tony Besong mosubra bibir kamiu rangal gelam lir marang pode iyar Elmer masabet mar bibir kamiu rangal gelat tal iyar adil ballu Rosania iyar damiana iyar mamasingi Diaz mabayli Urbano Porton Basyo mar bibir kamiu agim subra rangal gelam ni odal adar malgi dirak kalsong tal blok raurit reng rananam olep mar bibir kamiu rangal gelam yot la Christina Mike madil gogok rofina tatingal mar bibir kamiu rangal gelam ni madra gogok koichi Lemeira Teodora koichi Fabiana koichi Loloy koichi mabedasto koichi mosubra bibir kamiu rangal gel ong wikra en maig mar bibir gaw rangal gelar alul sets ko ngira ngas matal badal baul ong mar bibir kamiu rangal gel ngira muleira Mary akon maen makdei mar bibir kamiu rangal gel ngira lang baye ragamay ngira galaw Teong ala ngira galaw Oligong Telboy baye marangal gel argi baye magegi baye Antonia baye Newton marangal gel maong lulula ay langalang marangal gel dudul baye marbibir kamiu rangal gel ngir dongol baye losi ngir dongol chan ngir dongol mabigi ngir dongol Moses marbibir kamiu agidir kam sub rangal gel ni na masaichi turang reta titrengel tape masaichi mastip masaichi Sylvester titrengel mkaspusu de mem da alimertel bula rangal gel le edi Augustin baye ra de trolley marangal gel Christy Trolley, Maylin Trolley ngamsong, Pia Augustin, Elizabeth Augustin, Amador Augustin, bosubra bibir kamiu. Rangal genam leo Elvira Roy sa kumretermite, Tramaxi Taima, marangal genam May Taima, Madakter Bebeu Taima, Mariam Laitaw, marangal gela Omtilaw, marbibir kamiu. Rangal gela Dolorosa termete, Trabradling mangay, Mawina ko mangay, marbibir kamiu. Mary termete, marangal gel, Mabiola termete, marangal gel, Christy termete, Maarbang Francis termete, marangal gel, Matigo termete. Rangal gela Irene Baye, Maria Minor, Gosnang Correro, Nap Correro, Masubra bibir kamiu. Rangal gela Ramona Baye, Elsie marangal gel, Carmen Etumay marangal gel, Fidelia Etumay marangal gel, Renat Johannes marangal gel, Madidri Bosil, Makaspusu de Mim da Alimertel Bul. Rangal gela Lagayok Marinora Rose, Lagayok Skabong,
marbibin kamiu. Rangal gelam the other day be nasa saora sa Yuri ma Vihendra marbibin kamiu. Rangal gela huna ko dalong Santos ra Ubi Mary Catherine Maras. Rangal gela Rolmi Joseph ra Severio ma Melissa Joseph. Rangal gela mler ayong Salvador Telam sa rangal gela di Rakli Telam Stroli ra Rangim Sebastian Andres. Maudal ad Agemi Anderson Matiana Borja. Divan Andreas marbibin kamiu. Rangal gela Barbrang Telam sa Rangiri Etet Nobertiano Maromaniano. Migo Graciano Lector Cunori Telam sa Mainglor Telam sa marbibin kamiu. Rangal gela Toru Telam sa Linda Telam sa masudra bibir gaum. Rangal gel Elis Telam sa odal at tutog ni Almau. Ebi ray belaw Anita Edward maralul targong marbibin kamiu. Rangal gel Akliu Turol Gari na Alexis Katkel Maleverio Creek Chisato marbibin kamiu. Rangal gel Marta Turra Uraya Tur marbibin gaum. Rangal gel Amlew Elvira Roy sa Ebira yung Maria Asanuma Ratmur Kumangay Elizabeth Asanuma Mik Haines Asanuma, Tasmay Asanuma, Joe Asanuma, Marang Santi Asanuma, Roberto Asanuma, Roberta Asanuma, Esteban Asanuma, Mosubra ngal meim da ali mertial albula. Agolingit mosubra ad marangal rogoy meim da ad gangi sertial albula. Agidina ngal mosubra ad mamrat awar ramiun Sirauel mosubra saka Ben Iskawa mau elbil ilek Iskawa. Marta Iskawa ma wanita keldung mosubra bekal ad marangal meim da ali gangi sertial albula. Agidina ngal mosubra ngal gela ilap tamagong ragoseba mahwana mga boy ilap marbebir ngamiu edire ngal mosubra putel bay James Pelbong edire ngal mosubra Iblay Simpson marbebir ngamiu ngal gela sida tamakong rakyomi sida maberi mun o kabe marbibir kamiu edire kam subra ngal gelam ni ribak agemi agiwo relator Jennifer agiwo mahubert agiwo mo subra bibir kamiu meim dali merti albula gidire kam subra ngal gela isawo tamakong ra lori ma ray isawo marbibir kamiu mamor ngal gela samdiu tamakong magim subda rangira idong isaksuala daw man hanay ngay sa mausfran sa lolangit mo subra ad marangal ge meim da alimet artial aldadu rab ila targid ra William Metes ra Laurinda Metes ngalgilam le espangal SBR badul ra telat badrang armor bibir kamiu agidre kam subra ngalgila sada ko Madrid ra Perli Madrid mar bibir kaw ngalgila nging its Madrid ra Lorenza Ise mar bibir kaw marangalgila singerutur ngalgila Monsieur Rungul ra Faustina Rungul mar bibir kaw marangalgila ungil basul sadaw ra Chuhaina sadaw mar bibir kaw agidre kam subra ra tamam mar bibir kamam ra kapli ra Luil magim subra idare cheo kada maubirir chulita blibe mo subra ra ra kapli ra Luil lemeim da anim da ngi sirtel bula agidre kam subra ngal gela sairong ra kalip machuli mo subra ngal kumar adro ko meim da alim tel aldadu idre kam subra ngal gela miyong tagi wotwai mom gas subra meim da alim tel bula Riga liliakal spadila di loli kong geigi udu il morangal gela brereng kyota mak subra gaur di alul alons kyota yolingit mo subra at marangal meim da alim da ngi sirtel aldadu abila targidra William Metes ra Laurinda Raymond Metes tial aldadu amla motro kul morngir ong ewit qapsingil ong tru matalbuil November 7 Friday rel arraga 2025 el dimo maldira get center rai ko mal msulang etrigel modi galmdung clear di mo subes lenklem ngatela subda ul er modi gatsab in May adi galat karang nungu ko mal msulang er waklo al mol mlum kaltanga tergidro kui sign other day spilter metet madilo likong gegi udui Tia subra alda du ro toldrenge adal belu kalisto Joseph chani ya ngido ongor droteo nangata rom 6 surang alwip senior yader telwang Charles Obiang Theophanus Isamu Marisong Denis Rungul almorarogul adrir narba baldab orior maba ayol dab alkmotargidra William Matesa Mlosmer abil emla motrokla alda du uringil mo Friday November 7 2025 aldi morngina get sentel ngaragidra irai magim subra adamam ragal belu mangar along agim subra gaul dilbog Mateskang Siyang yatrang musubra adat marangalka ngara dagim subra ngalgila dirakli ngul marangalgila orakotep agidri kam subra Esther Telams ngiro oteot Caleb Uduy Junior ngira tangadik Wilbert ngira kamrang marbebiringi adalbaray ati Dwight Alexander marbebiringi Marta Marcil marbebiringi Chantarong Junior marbebiringi kaspasub del bekla de meim ngaing sirtel dadu at pangagim subra Siles ngira ramyang Matansi ngira ramyang musubra bebir kami marangal ge meim ngaing seu ngaramlango agim subra Margaret Ngul Lewin Siro Magi Antonio Mamarencia meim ngaing seu agidri kam subra Corina Rungulbay Mama Urian France parang gila isawo sisior meim ngaing sirtel dadu ay mili agim subra gal krakri ay samral samsel marangal game ra Albin Malosi Malgarbes Kabay 6 Rangal langiro ulbat 6 ra Aldrin Wilfred Madeo Linda kaspasub de meim ngaing seu idri kam subra gal hayna mamis maruda moltur radal mi meim ngaing seu malgayo agim subra gal beti mongami mosudra bebir gaw rastu liaw mar bebir gaw moltur radal mi meim ngaing seu
ay ragim sobra mo nga sang ramsik ebirisong yuskot alto o at kalawlbay olgrila iwang bees o mevail Basilius Deborah libosang marangalgel uway hidemi dos bangirayol tirangas among layen rungulbay ur o ip liya sa kumakyota Shelby Masami Carlisa Ngidanmaw dirolang violin tamol tatangalen rungula dana chintitimla o obyegar marbebinangi chakwini naruo yorang brigul ongitiu LSR Sograt Marangalgel delegate Stephanie Oimei Helga Oimei Yeur Oimei Daniel masubdar bebirngamiu omgat blayok ililaw matargarang mes blayok Maria Tuti Mira Anchi Tuti Tasha Napoleon Levelin Rungul Dolin Tel Indira Tel Peloy Along Tel Shelly Siksey Marcel Aspis Irang Rungul Maspige Roy Soichi Arurang Aruk tumaw lagim sudar baal tagawangin mukur ngilgiklang lumisangin mukur masudar aru liu marangal terbor ba maygon butok Kennedy butok makmaygon butok Morgan butok Ralul Karingang Mates ongayim Captain Arvin Raymond maru lel ra Fernando Kuwi Lloyd Kuwi Kaisley Kuwi Chan Kennedy ma Elwinski lang kauta ang Vince Palayok yadrabuk Norman na nginatabot Senator Mason ngirebang whips rungul ngirayaol sim ngirayaol legislator Raydan Rungula Kalins Tageo Chan Tuti Larry Tuti Mike Tuti Davis Tamtreng Carl Skilang Ernest Kilang rangalgila Herencio Hotel Rasangye Masasu Omigol Igartang Singeo France Wesley Metes Tole Libosang Asli et Pisong Carlos et Pisong Irvin Dwight Wilest Marur Manik Marur Mosudar Bebir Gamiu Kadwin Philip Mosudar Bebir Gau Warden Siksey Kadul Siksey Howard Uel Hanson Uel Charles Ngilalmau Jackson Rengil McClinton Freeze mkas pasub del bekla de mem da ngisur tel aldadu Oriora gim subdra dil bugda Christina Sali marangalgel Tosco Arbadul Senator Rugubay gikuo inabo marbebiringi Diratu Blay Devi Emrumangasaw Mlei Paulina Taway marangalgel Teodora Sibetang Miguel Masis Kawataru marangalgiu Krete Williams marangalgel Matal Miot la Klolad marangalgel Kikuwe metes sangirangasang ebil abas patildes olal mangalgel rakuswe uegi legislator nyo uegi rangalgel aiblay kladik mrak race rimir marangalgel marbebiringi paslisagin to ebiledil Caroline en takada marbebiringi Olivan Joseph Channel Oyurang Joseph Macholin Motil Joseph Israela yao Roklay Chobana yao rangalgel amle adalbalu Philip Kloluba Raoreng Philip ma Charmaine Bitlaw Ligeda mosub darbebirgmiu turang amaad hasinta nangata harwe nangata diloligong Ring Rangas, Dora Benhart, Quindira Benhart Abode, Melanie Islam, Doris Ito, Oydudul Siksey, Linda Maigol, Berin Mariur, Tilbos Uel, Chewin Umang, Damiana Maigol, Colebrang Maigol, Kalalbay Tablak, Shirley Esuroy M. Sangabaw, Lebong Walter Miguel, Ngerak Rose Ruur, Janet Tewid, Chinet Rebes Ito, Jennifer Ngwal, Dilbos Sherry Sisior, Mlame Ongino, Rina Ongino, Kokoy Rongula, Wendy Baulong, Sara Capocol, Christina Nginamos, Asanuma Marbebiringi, Ngaloms France, Kathleen Sisior Marbebiringi, Anwaka Goro, Bernice Isao Sisior, Jacinta Oyama Marbebiringi, Liz Sims, Maria Ardor, Chris Joseph, Molinas Kilang, Marcela Olwala, Kailani Kini, Dilob Asamil, Bayriang Sasaw Adalbay, Suset Marilu Santos, Sofia Sid, Gloria Masami, Sabet Masayoshi, Juliet Ri, Shiomi Masayoshi, Ana Gotlop, Ilena Camilus, Fidela Model, Choni Sole, Teo Sandey Matargora Abadubi, Atanasia Sebaklim, Anchela Nginaloy, Rangalgela Gade Oib, Ramda Al Julia Oib, Maalbae da Lucia Oib, Mosubdra Bebirgamiu Marangalgiu, Emim Draingiseu. Aruk tamaw lagim subdra Thomas Ngirarigel, Alonso Joseph, Dabdebang France, the Somel Tony Adelbay Marangalgel, President Surang Alwips Jr., Dwight Masami Maruulel, Tony Dimir, Ben Gaypat Ngirarigel, Hector Tatingal, Fraser Baulong Marbebiringi, Riang Yosino, Gustoway, Dwayne Masami, Duke Joseph, Asli Joseph, Rulot Philip, Obaklool Peter Napoleon, Clyde Napoleon, Byron Napoleon, Ace Kikuo, Christian Isamu, Alduk Lobol, Larry Bagagoro, Antero Boisek, Radis Model, Jesus Sus Sisior, Nelson Sisior, Harvey Sisior, Walter Mario Jr., James Ngiramiang, Alphonse Nangata, Legislator Chop Kikuo, Eric Whips, Legislator Olgarilao, Cyril Fujimi, Arik Nakamura, Kenny Ileduy, Ahas Kikuo, Chani Mongamim Armstrong, Polo de Belbot. Plilio agim sobdra obadraw ulyaw sabit isamu, el talat ko France Balwo,
Trabong, Emigo Sabino, Nora Sisyor, Mariana Bostol, Marchi Vilelay, Narit Trabong, Mercy Sims, Rangal gila Smith Olgrail, Rangal gila Edwait Mangirar, Ginatpak Nambert Napoleon, Andres Napoleon, Hayes Kahue, Albon Samil, Elway Samil, Einer Gavgol, Dan Harusi, Legislator Billy Marbebiringi, Dennis Oisoang, Mamadrang Argirino Nangata, Agidire Ramsov del Mora Rangal gila Adelbail Erway, Rarangul Yusim Muguy, Errasomel Benhart Thomas, Rugabay Mayumirim League, Tangalbat Muguy, Priscilla Solablay, Elizabeth Ridep, Lolo Tour Ma Udibong Basilio, Mosubra Adat Mangal Gemim Naging Seurtel Sungul Targid. Nagidire Ramsovdra of Adrat Mew, Yasko Mendiola, Maedla Roman Ridep, Mosubra Ad Marangal Gemim Naging Seurtel Dadu, Ramladel Bila William Mates. Alngaringar Adamam Lop Turbatak Langkli, Langklamatel Tial Subda Ul, Yagi Malaya Mari, Olingit Malabol Mukitarangri, Elmeim Kim Gang Seurtel Dadu, Ramladel Bila Targidra William Mates. Diregal malpto al sang e cloatret mar modegal se ilmeng maldim wil basul edit galat krangu del moloreng seringil su das pedel al dadura bila targidra William Bates en la motro kol morngina Friday November 7 2025 el di morngina get sentel ngara gidra irai lo mura tru klogra tutau 10 am el moiru clock 2 pm komal msulang yeru bakal dios lo ngedro gui Sain adal belu Kalisto Joseph Chania ngir ongor droteo na ata Ramsik surang luip senior yadar telwang Charles Obiang Theophanus Isamu Marisong Denis Rungul Tia sudra al dura bila William Mates ra Laurinda Raymond Mates lo top dernya to Ermel running irai ngira aryang ebi raklay modet baules Ramsik surang luip senior rabal tagewangir mogor mayor ortko el mangmal lam yotor klolab el sudra kamiul da kawadar tial al dadu el mlamot rok el morning November 7 el Friday el along otro imatal buila el ewid el kapsingil ong emelurior el di morning ra get center ira state mayra gim sudra ngir klang lo misangir mogor garay ngir mogor Helen Lei ngira molau chanchon ne ad magalin stagewo mosubdar adad manal ke min ngang sirti lolbong al sungula Laurinda Raymond Mates agidire kam subdar president surang Whips junior ma senator ngire ebangal Mason Whips rangal gela urte nirora o op niro ma rangal gela molau uedara irang rongula mosubdar bebir kami min ngang seu Agidire kam subdra bin scout ang blayok mosubdra be bin gawe me naging sew agidire kam subdra ngal gela isaw talmang rara alul kringang Mates adil bukda ibuskang mosubdra ngal game naging sew agidire kam subdra dirut arar gamril madalarak mosubdra adad mangal game naging sew agidire kam subdra blara ibalaw rang armit magim subdra alul targong elis ebir ibalaw enita Edward diray rung Dr. Francesca Swalab tilding alius pranks adalbay sa alyang at marok kialap mabastor balgusan dario mosubdra adad mangal game naging sew agidire kalmal mosubdra maligo el sawas wadal atuto tingira molaw diraw alngel losawski lang uerdarar karay ngir ora lamaoligong Dewa mongami de la yalap masalomi kirk mosubdar adad mangal game naging sirti lolbong al sungula bila William Mates ra Laurinda Raymond Mates malgaya to kovet spiritual galbuy gamar raklay ba ngirmang maebi raklay msko Walter mosubdar adad mangal game naging sirti al dadu eulobong al sungula Laurinda bila William Mates ang magim sudar arbadur ragid rungul masahiro aribuk ragid kiban sa masahiro ongelol isak masahiro madin ngar kabay baulang kumangay mosubdar adad mangal game naging sirti aldado rabila William Mates klangatela suda ulm trigil amam ladi gandong clear arong irong city al suda antial maim gimgang sew direk kloase repto kamasang trigil madial sab ilmea di kalat krang lungu o malmsulang sign na to Ermel running ira aryang maibir raklay modet paules Tia subdar aldado rabila William Mates ra Laurinda Raymond Mates el oltob dengar mga songray mariur uerawar Ramon Rabey Space Valentino ngirikiklang kultngur abay uduyumang badul okadat itang marbu Celestino Malsol el kmoldado rabila William Mates ra Laurinda Raymond Mates amlamotro kulmorngil ongem lurior lewidul kapsingil otro matalbuil Friday November 7 2025 el demorngil aget center ray Magim subdar bekal adad marangal gragabli re dalgong mamim ng swira targidra William Mates marbibiringir tial aldadu magim subdar adamam rabekal belum olem ngalong agim subdar atsko sa tom marbibirgaw Erika Emmanuel marangal game diram tawil telat kamadrang ar marbibirgaw Ramona Ingas marbibirgaw Ruat Paulinas Kang marbibirgaw Maria Asuncion de Cel Oywil marbibirgaw Denisha Mariur Ubday marbibirgaw Adelbar Abdul Bautista Sato Maat Temong Dirigam subdra Tetsing Itsato Sadaor yung maya ay adrading Abraham Osima mosubdra adad rablay ur rangal gela mrao gaklaw mangrana dagim subdra rangal gela malsol optulia malsol mosubdra bibirgaw ma Valentina de Sol marangal agidrigam subdra hanay ngais manahane mosubdra bibirgaw dirigam subdra Basilia Temal
lo erongos dire kam subdra ngal gela sa ayang mrilang makas pasubde may nakaing sir tial dadu iwala gim subdra haru ko ginam kati Pablo Tamol elender ginam kati Wanda en Timarong Linda en Malaytaw Valeria en Telle malkayo kay gim subdra ikuko okotol mangarbay boysek Telle mo subdra adad marangal ka yesare ngani gim subdra kamrekal Zacarias yang aldep Kamenor Dwayne Hideo Dr. Che Lingan Dominic Tamarcel Umi Jeffrey Antol Inariang Ilaybay Gracia Leonardo Rutong Elisa Watanabe Norma Etibek Ma Emilda Adalbay Dagidiri kalm subdra at nasi krisong sa ito mo subdra bibirkaw marangal ka diri kalm subdra bakar mausit ni HC marabibirkaw ayra gim subdra alul karingang mates Buik Speech Sherman Daniel wadal adra asel takakorulukda siya ko Daniel Paulinar Mangsaw mo subdra bek kaladad marangal ka tulungal ka asel agidiri kalm subdra ebiras mangsongan martayaat madiremeu ane Maria Dea mo subdra adad marangal gela kitang marangal gela diraibu marangal gel eungel marangal gel omtilo agidiri kalm subdra ira alikisakas mo subdra adad raongal ka ikisakas agidiri kalm subdra ya ort koy lama ebira iriktal sadaria adalbay mo subdra rangal gela ngir oit marangal gela etumaleu marangal gela balelas marangal gela nginaitpang oriora gim subdra odal at maura gordon siskas ngabaw marangal gemra udu sangabaw senior mamaireng sangabaw marangal gela amne dirarur dilob arabay ra dirarur nglot arabay ngiraingas matar kara bernis arabay marbibir kamiu marangal ka rangal gela kuniko igang barsil ra marta marsil marbibir kaw ibiraro ismihay na tamarsil kodep marbibir kaw algela si makowali ra sisinya ueda marbibir kaw Mercy Mariur Bitalal marbibir kaw Lili Oilo okaw marbibir kaw Damiana en ngirat abot marbibir kaw Julia Oip marbibir kaw Taria Bril Mateo Lool marbibir kaw Ulang Damay marbibir kaw algela abeng das awas ra odalat sendi sa awas Lazarus maramli wel sa awas marbibir kamiu marangal marangal gelam ni odalat margi mongami ra madra abaap adabdew mongami madorin em onglong marbibir kamiu marangal rangal gela mo girong osig ra wili osig rangal gela yob ililaw ra adra may elyayob marbibir kaw marangal ka rangal gela ngir ora ililaw ra tulik Alfonso Diaz magaray ngir ora al marbibir kamiu rangal gela rumong ililaw ra dialul rumong marbibir kaw rangal gela amda al develbot ra losaw odol magarla siyang sadang maglen siyang Maria Basilius Agitaya ngayaw naruo umay naruo Marilyn Basilius umay Basilius Isida Cleo Basilius, Susan Ngirausuy, Pascuana Blesam, marbibirgaw, Melixis ka Besong Kel, Marigo Thomas, marbibirgaw, Marangal, Domin Mistru Tomei, marbibirgaw, Benitam Subda, Hosiana Rungulbay, Deborah Subda, Ngirat Ngerhiop Subda, Matthew Subda, April Subda, Fred Sangabaw, Maumi Sangabaw, Maruliw, Surat Sabal, marbibirgaw, Wilson Ngirausuy, marbibirgaw, Saturnino, Tewid, marbibirgaw, Dennis Oilo, Marul, Reynold Oilo, Maruliw, Chan Gabaw, Felix Olgaril Minor, marbibirgaw, Rangalgel Olgaril, Billy Naruo, Bruce Ngirkutling, Spis Cordon, Isawa Sato, Yusim Sato, Valent Oigang, Jengins Mariur, Denisio Mariur, Samuel Desel, Silverius Besong, Benito Thomas, marbibirgaw Marangalga, Henry Blesa Marulem, Agidiri Kamsub, Rangalgel Arigirik Spis, Marangalgel Adamay Maledang Tamol, Marangalgel Abrel, Maebil, Kamiul Mlabas Angkliw, Bosub Drabibir Kamiu Maradad, Marangal, Emil Kaingisir Tial Dadu. Tirgel adad al modi al madung clear tial su da musubes e bomodngi e meim da gasawes e da insert tial al dadu tirgel adad al modi al sabil mortial al dadu asabil el ding maya ulungsmiu el mamsar mga songray mariur mal oveng odal at maura gordon Kopmal masulang sahin ar mga songray mariur. Tia subdra al dadulol tobdr nga spis Valentino ngirikiklang, buik spis Sherman Daniel, ralul ngang mates, wadal at takakorulud, kikuweng nga sang mapaulinar mga saw, almuragim kaw adra babal dawab, orior, meol dawab, mabilo o ledra William Mates, Laurinda Raymond Mates, amlos mercer October 18, 2025. Aldadu amnamo trokol moringin November 7, 2025 long imnuriol di moringin aget community center ngar ordom rablu rayray malwaise gim subdr ngamul dawad elad moiti tal sang mi nakainsew mang ayang rakabli ramilong agim subdr aspis ons ote maodal at miskora file tel sang yol ngit mo subdr adat mangal el melmeim gim kainsew maralong agim subdra arubas asubdiang ubday mosubdra rullem malamay migim kangisew ngisar rakabli adal gong egol ngit rakal senator mga songray mariur maodal adar adal gong mosubdra adat marangal ge migim kangisew dirikal ngisar kaul ngira tolok heiden garadal marangal ge langir kutlim gas pusubdra ade migim kangisew yairay arbek kal ad marangal garatrongal garasil asbad lartil sang malway seng spadlar ngal gelas piso ara program sik malali ikluk gas pusubdra ade migim kangisew
Rangalgela saride la dirigal spada lertial albul marmadida selmeim gimgaingeseu. Rangalgela wong agim subdra Clementina bultada mosubdra bekalngal gemim gaingeseu. Rangalgela elongoy e gaul ralul gringang mates maki kuweng ilangasang mosubdra bekalngal gartial sang gemim gaingeseu. Rangalgela limeg yolngitra wadal atta gauru lugda mosubdra bekalngal gemim gaingeseu. Rangalgela ora lagim subdra gal pilar wong ma Ariel rongolbay artial sang gaspusub de min gaingeseu. Rangalgela edilo agim subdra gal aigorium de marangalgela amli odal atter with Daniel gaspusub de min gaingeseu. Rangalgela bakiera agim subdra Paulina Masaw Madelina Argabagol mosubdra bibin gamiu martial albu le min gaingeseu. Rangalgela diru oba agim subdra spis Valentino ngirgiklang buik spis Sherman Daniel kliwang it sa mamadalara ngirgiklang gaspusub de adam marangalgela min gaingeseu. Rangalgela malwat agim subdra gal Sandrey malwat mosubdra le min gaingeseu. Rangalgela ngiram ngarngay agim subdra atangakal speaker Helena Royce yoichi arurang ma Westmoreland yoichi meim gaingeseu. Rangalgela lale agim subdra fidensia tangalbad mas shannet tangalbad kaspa subdra adamim gaingeseu. Yang rulwab lagim subdra gauli adar telwang Simeon Oberdong ma ebiledil gatsu Oberdong artial aldadu rabilo oledra William Bates yolingit masubdra rangalgara spong emim gaingeseu. Malwaisa gyogiu Rangalel tial sub de maklat ke olngitra bekel mededa sel admarangal garatulungal garasel mo el mersel til sera alsang el November 7 2025 braget community center ngar ordom rablu rai madgaingeseu koman sulang yero bakal dios lolmol nom kaltanga trigidrogui sain spis Valentino ngirgiklang tial sub del muller rengstringi adiagal spedel madiagal tigingel malub engul de suela dias broadcasting company tiang aspedirar adlul top dengi e haraorngi ko mal mesulang. WWFM is a 100% locally owned radio station. Hello Palau, this is Dias Broadcasting Company. Come and do business with us. Other media businesses, you pay GRT or PGST. We pay all taxes and you pay nothing. We do business and pay later. Masulang. Tired of that city life? Looking for a place that's quiet at night? Well, look no further. Dia's apartments are now for rent. 1 and 2 bedrooms are available in the safety and security of the Hilltop in Gurmid, located on the outskirts of Orior. Call 488-5771 to schedule a viewing today. Dia's Apartment, the right place for you. WWFM is owned and operated by Dias Broadcasting Corporation. Our office is located on the hilltop of Gurmid Hamlet, broadcasting on 2 different frequencies, 88.5 MHz and 89.5 MHz 24/7, with a transmitting power of 450 watt each transmitter. WWFM is a 100% locally owned radio station. Ali ngariya malor udu subde de hatemem mera radio station mada gulngit mamay gim sukaw makot egdilu si aspren eloya aselpon mal open den wargaw e waisen nuk ngomur oingrang e momrekor oingrang etela times ratal si se sign ringi esendringil either moya ka fax mora 4884420 malub be sendringi loya ka email el mora wwfmpalau@gmail.com ega mama recorderingi erulia invoice e sendringi le porkau e auriul ega me harau ali malia moves loya de guardau le chospe eringi elo aisergau maloba ngania harmam raspedem e aki call segi the number e mga do urgarau era ki bomre kimru raspedem ko mal sulang. Did you know that MBTV is now broadcasting on YouTube? Yes, sirree. Just type in Dias Broadcasting Company, click it, and enjoy all shows. Don't forget to click on subscribe in order for us to stay on internet. Yes, MBTV on YouTube. WWFM is now accepting your business 24/7. Just simply call us at 488-5771 from 7:30 to 5 p.m. or 488-2177 or 775-0441 after working hours. Oy, sine. What do you mean, oy, sine?
Oh, correct. Asahi Super Dry. Number 1. So smooth, so crispy, so fresh, and tastes good, man. In America, that's what we drink too. In PI, I tell you, pare, we drink it too because it's number 1. In Palau, we drink it too because you know why it's good with sashimi. It is sold throughout Palau. A Karakuchi Island beer, Asahi Super Dry, number 1. You're listening to station WWFM. Stay tuned for Fox News. Reassurance for SNAP recipients. I'm Lisa Brady, Fox News. The White House reaffirming that some food stamp assistance will resume after a post from the president appears to suggest it would not happen yet. The Agriculture Department is complying with court orders, White House Press Secretary Caroline Leavitt says, and distributing partial SNAP benefits from a contingency fund. But it's going to take some time. The best way to get the full amount of SNAP benefits to those beneficiaries is for Democrats to reopen the government. In a social media post this morning, President Trump wrote benefits will be given only when the radical left Democrats open up government and not before. Last week, a pair of federal judges issued orders requiring at least partial payment of federal food